o te toe matule nga whatalo ka sa mo ai lau pafunga anga li nei tu lau le fiaki ina ua pitu minute te ai le tu lai lima ia o leo ua whasolo ina Ponsa ia le nei vaenga o California o tu sao atu ia le tatu whasalonga i le ai o Long Beach ia po le matawhanga umi i lona tau whasamoina o se ai tele na wa tasile nei ai tele o le nei state o California o le ai o Long Beach salo e tele atu le population o Long Beach itself na ilo le population o le tatu atu te mi muni na o cheki ai fa se lau wafe ia ia tatu sa mo pena le lua se lau mon wafe ia lona pai tau a whai o leo whai ngā tangata. Anyway, ia whaftai le tua ua toe au ia fo i le nei i tuaso, ia ma le nei fo i baenga o le tausanga a o tatu iai i lona pepe mea le la mai pepe tausanga fo i li tai o na le li o tatu li o ngā tonu o le masina le fto a Sofia le nei i o le suiva nei a i mātou msalo na ua so se fulu na ua so se fulu nisi vaenga o le lalolangi ia o ina tatu te whaitau ina ai i o le lamba tatu te iai le a matanga o le tausanga ia e fo i isi tangata i alatu ngā ruenga masani o tatou rawai i Samoa ia e ngā ruenga le malo le e fuafua la Sofia le nei Samoa aso se fulu nei Samoa fulu tasi le aso sa ia to a e ngā ruenga le malo i Samoa i le aso se fulu malua le aso ngafua o le vai aso fau amana tu fepa pena foi le system New Zealand io telefone ngā ruenga le malo pe to a e wa te mana tua i la aso i New Zealand fai malolonga atu tangata tailua tai toru vai aso i Samoa aso ia ona o le tele o Avanoa ia o mātou ia nei Amerika i 11 toi fo i ngā ruenga e o fo i le whana waonga na mai alava ia le naso malolo tausanga fou ia to so o mel vai aso ngafua na te nei ia na toi fo i ia le whana waonga o le tulanga o le tau o mātou anga i mai i le tau vela mai o le tau malulu io e vela lava le anga i mo le tau malulu le ua anga i mai ai ia ona o lea le wafo i na official le winter ia i mātou no nunga tau mama le winter i se po se mea Januari Februari Mati po se vai tau whapena ia ona whaasosotu a perila e mea ne ia ua amata ona anga i le sama ia i mātou i le nei vaenga lolang o loo mātou ona nofo mau mawai paftai le tua ua au dia foi manmanuia ia le nei vaenga o le vaiaso fe au manga ruenga masani o le weekend le ua mātou wanga i mai i le whaiwina o le vaiaso le ngata o le whanau i whaleaonga ia o i rato fo i ngā lue schedule i le 5 aso le vaiaso le la ua mai feita wina o le toe aso nei mo nei vaiaso i whiangai fe au ngā ruenga ia ele ngata fo i lea ia o le mapu ai mo meo whainga malanga ia o whainga malanga i lungo le ea out of state ia o whainga malanga i lungo le vasa o lungo le whonga ele ia o whea lawan me o anga i whainga malanga a o e la o lo prokalame na fi fai atu lo prokalame e fatalo fa mata te lungo le ea o le lungo le o le fuilingo le company vale le airline it was on his way or her way o te lo motino pe se ta mata ipo se tama ia po se li ipo so mata ia fatalo fa mai lungo le vale le on his way to Pango American Samoa le so i la pokalamena nafi
toe lo no winga e le lava e mau atu ia e to telefo i tātou o lo whengai ma meni o whenga malanga ia o le fu ma faina na access i me whapeni tanga te lunga ua lu te loa te mulmuri na ulele le valele o le masina ele te nei malanga i ngai vikas ia e mo ia e ma faina access mai ia e oro ina mau faisi mau alunga o le valele ia ona le mfailola ia le na toe ia te lola ba te tele na ia nga ia tu sa moanga i New Zealand ia mfaiana e lu le valele ia pesi vanga na o ia se por kala me fole le te a pio le na o te lo ia tu na e mafuta mata te lu le valele ile aso na nafi o ia ile le vai temi le o vai temi nei o le tausanga ia o te toe fatalo fatu sa moa ia po fia lava o le lalo langi ma le nei masa lau o e mau ai le tātou tautua ma le unanga whatā whatu ia le tātou whauau whatalo wha ia pe mai a fo'i ia le tātou whamumua e pi o na masani ai e vai o au savali whawhetai au ina mai ua malie le tala ina loa lofa e olai ia fasanga tonu ina loto umaya Yesu le ua fai le sauninga e mau ai le filemu whawhetai loura wapoto ua tala ina mai ia tutumu ai o loto ia tawhitonu ai ia fasanga tonu ina loto umaya Yesu e ua fai le sauninga e mau ai le filemu Patetele le tua lo mātou tamai o le atua mamana o le atua sisiri ese o le atua na e whaia le tangata i lou lava whatusa o le atua foafoa na whaia mea uma o le atua e ifo uma i ai tangata uma o angelu uma o atua ese awa o lau fio o le atua sisiri ese wana o lau fio lava o le atua i le langi ma le lalo langi o lau fio o le atua foafoa Paftai i avanoa wa e amaia e mātou te o lai fo i le aso. Maftai nau i mātou e lo wanganga pa ia i aso taitasi o lo mātou wola. Malo pule whaftai anga le lei. Whaftai i lo le tu la fwa i o lo lalolangi o au tangata. Mea uma o lo tumu ai. E tō fwa le atunu uma la tuwanga. Tofu tangata mo la tofu i winga e tai le launga tasia i mātou uma i lau wa ai ma lau sila mai e wai pule ao lau fio o ena e whaia mea uma o le langi ma le lalo langi ma mea o lo tumu ai o le pale lii o mātou tangata o lau fe au ma lau ngā ruenga fua whaftai le whaotanga na e saunia mo i mātou ina ia maina o mātou tangata mai le urua i angasala i o mātou rua i tangata a o lo mātou wola i aso faiso mea patino le nā tangata e whia ngai malau fio o le tatalo tamai whaftai tele a o le wala au lua nganga pa ia o lo mātou fisoso nisi a fio mai tautou lua le tautua ma le au nanga tautou lua le whafonga a lo mātou watunu tautou lua so vai ma so le ato toa i whatino i nai whi au mga ruenga i a atoa ai mea uma i a teo e mambo aiso viinga ai le o mātou tangata o le te talo tamai ui mā ngalo mea uma
i lau fio o matu se mo matu leanga o matu faleto fa mangalo i totu pa yo e kirisoro matu li mafao. Amen. Ua te ailangi le tātou le bi inga man whaftai le tua. Ua ia te ia fo'i lona lava vi inga wai oro tātou matai e pale I mea nei o vi inga. Tātou whaftai o na ia ua nei meso le na ona o tātou taulangi lava mala ia tātou tele o mautino anu soifua mana uola. I le isi aso. Ina ua mai fo'i le isi aso, ma le isi aso, ma whaasolo me pe aso, e alu atu aso, a e sau aso. Ia e whapena winga ma le soifuanga ma le ola. O lo e soifua ma o olai. O le tele I o mafaufaunga o tangata. Moa ia e le mawhai o no ta te ena mo meo whawhita uli e tūra I mai e mese fo I le vātangata. Aisia, leanga o le soifuanga ma le ola. Lea tātou te soifua ai. E ia mo ioe, patu o le ala, tātou te ui ai. Le ise taimi e whape e launga tasi pēa le tātou sāwalinga. Ia lefto amata ni tau sanga. Lefto amata le sono na fia nei. Ia na, sono na iwa na nei amato nei tūla rolangi. A ua fia ma fia ni wha le tonu. Ioe, o le meo le. Le ngata I lau sila I lau wa ai I lungo mea ni u penga te wha I langi. O tonu o wha la putonga o na e te iai. Leanga e sele mata tio leo langa. Le tatu tio lai. I ola tatu te e a foi o lisi tangata. I lefto a solo na iwa. A ua fia niona mafaufaunga le tangata. Ioe, ua fia na mana na tunga tau lama lama. Ioe, o fia na tau whaaleanga matua I whaaleanga ia louta marianga. Isi tangata. A le fatoa ili ator se fulu aso I matou tulangi. Wa na aso se fulu nisi vaenga o le lalolangi. A matou ai Amerika. Ia lute watu o le soiva ni nei. Winga. Le lali ator se fulu aso ia I matou ni. Ia au o tailo lava winga o le olanga. Ma winga o tangata. E whengo fie no ta malama lama I mea ia. Ina o ta malama lama I le natura o tangata soifua. O matalia fo le tātou tautua ma le au nanga o le nei aso. O te mo I whatalo whatu sa moa mai I ona tumutumunga. Ia, te ia pa ia lava. Ia ma I lātou le tupulanga laiti. Mai ia I le lauau sina sina o le atunuu. Ta matina matutua. Tātou te o oro I wasenga mo meo matua tausi. Ia o le vasenga lea e le I tai ona o maua pēr le mana wala soifua mana ia matua tausi langa whau o iai o wa ai ma o tausi fo I matua tausi o le matua ai ia na isi to ina mana I lo matua ioe ua le mase tua le ia sisi a mea to ia o ngā ia pau ale o lato me o le tau to oto. Ia whai tauran tu spaia, whailan ta talo. Pau ai o me to ia o ngā ia ina I tangata I o tatu ta ua o le lau au sina sina.
sa ye silo matua sa matu no foi ni sa no foi ama ole tina ole aingo o turua sa no fola sa no foi ama u se vai o maua la silo matua ile meole ma i foi ta tu ngalo ole arsaima yo a le leina ba ai lo matua e savali ia te ia to su atu fiu su e tono le fale o maua mai o luma fale si ai matua tausi io tu sai le o to ia se nga ni tangata i se mea lava se fufulo se ipu o se afo paule me o ele so fo ni tangata o le va ai mai o le atu e fa pe fea ono tatu to e fa fo inga luenga tangata ni na fai atatu atatu vitila io e matua ile to nga i to inga tangata i se fe au se ainga me tau mena lenta tu ta ua o le matua tausi io a fuala i nei atu ia o le ua ave mo meu homes ua ave i fale ia la fu ua ta pena i tatu fale fa pena i Samoa ma e te le afesili e fai ina mea a fai le atu nu nei ia e tau tala fenga i fore le ona o taimi fenga luenga o tangata o isi ainga ia na ola na tata fenga luenga matamiti ia le ona tu ia i taba matua po tina matua i ni tamiti laiti ile ona ia te vana ia e fenga ta fo ina tam fai o fenga luenga uma ia ai tu tia ile matua tausi isia tanga ua tato o te mfole le ua to tausi pepe pe fole o ye la to suile taipa io e lukta tu ba i fata ele ngol moenga o isi fo ele tai o tu langa o le matua tausi a ua maua i ngase o le tino ua tausi le moenga io ai tirafa talavo io ia e te le ama fofonga ma fesili ia ina ua au te o le fai tu lokal ele ai masau me mafai ai pe a o mai temi fa pe o soifua malona pe talavou pe o de tau sanga e tausi fa tangata matua ia au mel temi le tua so le esi si fai loto yo no fai atu ele ngalo ai te sinalo matua au matonu nofo tausi ele i e la le me mali ona o sito ina fo isa la tausia ia le lo matua le ua fatanga ta matua fato ina mo fatutu nga tafo ia la le temi o te fa longo me le maputu ua o te ni atu ele to ina ia le lo matua io e tusa o langa sani loa io e o le to lua o langa tama sino matua le io o ela le temi fole le o falo mai o le la vai le to ina on sa esa pena fai atu o fatutu nga tafo to ina ia ia o ana o falo mai o pa ile limo to ina lo tu io ia e ala no tala no atu i le mele ia o maliu la silo matua maliu atu ai mastoina o maliu fo stoina le ia au so fu pe ia le tamalo matua to reflect ia lo ma fo fa ile me le swing o le langa ona o le o tele ina ave ia me nai e mase lava me ta o matua tosi o te langona ele tala fea ngai ia me o le ave o le tangata ma o le tangata ua fata o tolia ona ua mai ele ngana ave i homes e fetaui na ave i homes ia po tangata no fanga o matutua pe a fai ua ave a tangata matua ua ngalo mea ua
loa le matua, loa le tausanga, wa ova iwa se fulu. Yo ai. E pena fai atu ele whapea na o le matua tausi. E iai matanga to le whaafonga mai. E le angai to tere fai tangata la tu te whaanongolongo ina la poka la mema la u te e whaanongolongo mai lunga luenga. Whaanongolongo mai whanmai. Yo e, o lo o ai pe o nai experience here. Ina o temi fo ina na o experience ngai le mea whata o to lia le moenga. Wa ura e se fo e a fo I o leo te wa ai atu isi uso o e fo isi uso Elvisi Moli a whafonga mai. O te no whaama o matamata tu ia isi uso Elvisi le whai mai ana live mai whai mai. Ioi. O te no whaama o wawa ai e mo whaftai I atua o manuia ruso. Ioi. O a ure taimina o te oto ai le whare mai. E o ila o telefoni. Tua ile ai se, there's no interest. Ko e ka pungi alo o mawhau male lalolangi, ma mea na o masani ai. E o fo ila ile meo le asau le fo mai fe me pe kira o TV le po whakuno. Le ai ma se me ma kua shut down alo o mawhau. E hao ino tamai. E o se pa o me se mea po le ase tala noa mo se tangata I ate oe, po le tatangi o lau telefoni, po le ase mea. Se ia vanga nā ua o le tūlanga fo le ua e manuia. Le whata tali le taimi e te aru I whafu. Ioi, pau ngā taimi e mwhaina o tali le telefoni, au se taimi a o lea o te taoto. Matua I e o se TV, e o se mea so le au isi mai la ua vai pe e relax and mele o le matamata o TV ile la foi la ua vai atu se uso ia Elvisi Moli faftaia ile tu uso faftai le ua vai atu o na ua manuia tautong au le pe o le o te mafau te va ai le tatala ina o le maota o le au matu e longo I purotu ele termina o ele mo to eva ai mo to to mana tu ai reflect I meia mo to mana tu ai la silo o matua le na matu no fo yo e sasilo la va ai to su atu le wa au le lo matua fo ila e ai there are certain people ena te mana tua ngoa o matou o mai to tono le fale matua le manatua te toe sili atu le lo matua fa me oi foi ale fa o mangia li akose ili atose minute tanu savali tu ta pelo o au pala se me fai te toe no fot fa me oi foi caro fai o matua pifa pena ioi ai ma se ala lo matua mo savali e sasi lo la vai e toe va ia ku o I luma falo si ai o mamao e se male fale io pe o le winga la na samo o yeni matua tau si fa pena a fa pite loa wa ele nga fatia le mo me o le va ai avi homes ele se mele anga mo ilanga o tatou lava lea natura o tatou yai taimi io sui le taimi o le telemonia le o le mevela le no fa tu no fa longo wa pa ile lima o to ina sito ina le ilona mata tu so lona mata ina a wale la vai le to ina ono sai io e fasilo to ina long tu io e fasilo to ina long tu tele se tu ranga le lei fo le no sa le e o sa mai lunga le ma potino o sa o fai to ina pala me o fa pen fai long tu io e te tele tio foi o to ina foi ia o fa tu tu ngata to ina
ua tu se ole ua tau si lesi tangata matua le sangata matua ele se tulaga fu le fa'afaigofie ona ioe ae o a'ula le sagata e maua so o le mele lo alu toe taʻitaʻi mai lo matua ua o'o i luma faleusi aiga ia fa'afetai le atua ua faiʻilagi folauga ma liu uma se toeina ma si lo'o matua a o lo'o soifua pea ia le tinā e ana le to'olua ma le lo'o matua lea au fa'afetai fo'i ia i ua fai ai so tasau ioe na matununufo ai ia ma va'ava'ai ai au e fa'afogafoga mai oe lea o lo'o i ai ia ni matua tausi'i o tou ai pina o fai atu ia te oe o le matou aiga na uola mai ai o le matou aiga pitoto'a tele matua tausi my time lo'o taimi i le iloa i le tupulaga lai le taimi nei ae a fa'apea o ia le tupulaga e na te iloa i le taimi lenei e tautonu le alautala le fai atu matou le aiga pitoto'a tele ai sa papali'i at the time o le waitau o le fitu sefulu valu sefulu ioe o se vaitemi fa'apea na aga'i le late 80s pei o ioe o waitemi na o fiola to'atele o matua tausi o te faitoe le tama'i tagata o matutua ioe e pia na o fai atu o le to'ega mea foi le a faisavali atu a le fe'aua le lo'o matua e fa'apena ua o'o le faigatā lenā nai ai e le'i faigofie ia ma liu atu lesi ma liu atu ua le atoe ai ma sese o totoe ma le liu uma ioe a o le fa'afetai tusala a nofo nei ma toe reflect i mea nei tasi le vaega o lou soifua ma lou ola e le faigofia na taliaina tasi le vaega o le soifua ma le ola o le tagata e faigatā no na taliaina o lea to become an old person e faigatā no taliaina le tegi o le a'avea ia'u ma se tagata toe'ina ua fa'asinosino lima i ai lo aiga ua fa'apea mai la'u fanau papa o le a me le a'ua ke a mama fa'apea ua le a e kake nofo ma imagine le taimi when time will come tati o'o i mea ia au tasauni po le ale tuinga sauni tate sauni ai o le winga na o le tati ia le taimi panga no te nofo ai ma toe tata lo mafofau tua le tuana ma e va ai i o matua ma matua o matua ma matua tausi o lo ai e tango le te va ai o lo no winga e iei le taimi o le soifuanga ma le ola e toe au mai ai e le atua le tangata lea sa tausi oe e te toe tango e tausi ma va ai le tangata lea na tausi oe o le ase mea le tangata lea na ia tinga inga tausi e te whaia mo ia po le ato inga return ke returninga i le tangata na tausia tatou tupe o nai vaenga ia o te no foa ma o va ai tuto ai ona o haolo ina matua matua tausi nei o le matu ai ele ai te le ala to me faina le lotua ioe na o le lotua pe pauana me mapu i lato ia o isi to ina malisi o matua ai ngai le faitau tuspa ia ai le faitau ai le se me fa pe le se mata ia vai la ia tia ule ua le foto a ono se fu fa le la ono lima le ua fa le mata le mata te ule faitau o to comment si lu ai au nisi o to ina nei malo matu e faitau fua ioe letter to the editor. In this week's letter to the editor, the leader of the opposition to Epasa-Ilele Maliele Ngaoi says Israel is not a Christian country and the crime of
continues to be home, to be by the Israel people for generations to generations until the day that Israel promised by one si fa mat pesi vanga lea ona uanga I role ia tatum ta masan tatu edi o mai tatu o le tulanga o le taimi o lo taimi tala vou o lo taimi ave o mta tamtua au fua tu nei le lima le fitu le vanu tau sanga talu na utau tu le mele e mo ia ua vanu tau sanga pi se taimi umi ele te vave taimi o le na vanu tau sanga to a tele yo tangata na whaalongolongo I lau pokalame, maliliu. Talavou, matutua. Ewe. So, moa wala ia. O te whawhetai ia tua o lea ua la se furu tausanga. O lea o te tautua ina lau whafonga anga I le fo I vaenga. Ina ua umaisi vaenga o ua langa. Na o tautua I inisi fo I o vaenga. Ewe. E iai mata upu pe o leu a mata mai e tau po o ia le mata upu lea. Pe o leu au mai whawhesili e le observer. Ia le meo le whesili. Pe tatau le mea leu au mai o le whai o se whale, o se embassy, se officer. O le tātou mālo, I te tonu o le mālo Israel. O le lalolangi ni tātou te iai. O le lalolangi o mawhauwhaunga mai entitled lava tangata I ona mawhauwhaunga. Pena whai atu Amerika. Ia se sango Amerika matatu atunu o Samoa. Ta te olo I le nature, au human nature, le natural soifuanga mai rone. Le se me atoa. Le ai se mea so se atunu o le lalolangi. E vai boina e lua I tu. O le tu ioe. Ma le tu te te. E ona whai atu Amerika le te mili nei. E matau tia fo I le te te e o Democrat. I le mea le tupu mai nei. I le Venezuela. I le tui tau whamatalaina ia tau pua. Ai o le winga o la utala o le mea le ioe. O loto tātou whesili la. O ina whaia tātou. O la tua na whaia tātou. Na whai whaatasi tātou ma mea ia tātou, ma tātou loto. Mea nā le te watu so o ile tala Samoa. Alu e whai sau research. Na te tonu ina ile o la utala leo te whai atu. O le upo o le loto. E mwhain tātou wha Samoa ina, wha pālangina, o le soul, S-O-U-L, soul, and spirit, o le loto ma le anganga. A e alu la su e le loto I to tonu o e, te whiua su e. Bena e le hawhai maisi tangata o te whawhia poto ma la utara no le melea. Ai le leila na o te la fua male upuna ia tau. Ai alu e whai tau le tuspa ia, ma whai sau research, mana malam mai le mele whatuai. E le fasinoa le loto I o oe. No. E le hese loto e tu I. E te fiu. E ao foi forma I o e a foi. E te tipi tato. E fi su atuana le fatu. E su atuana o mama. E su atuana le mau. E te fiu e su ele meta o le sou. Le loto. Ioi. Ai a su e loala le meta o le loto o tangata. Ian tatu. Ai lo le menor desires mana onga o tangata mana tu na tunga o tangata o fela su el mena e su el mafofau o le loto la tato mafofanga tu sapo e tangata su fina wi ta mele o leva te no pese mele
Io ela tino pesen mele tole me fulana le ion le na tupu vesinga ile atunu nei Samoa male la langi ato le sesenga o mele o le loto male nganga io tu sa o se fate te inga le liga o le moli salait io Mfaina va ai ile moli o le moli o lo loto. Light is your soul. Fa fena ola le moli. Fa pe o le moli le ma ke fa sanga i le ma fa sanga. E le mfaina ola le moli le pe ale ele power e ola. So the power can be a spirit. A o moli is your soul. O le spirit e olai le soul. O i le tutupu ai le tele o whawhitau i pete perestele, pete palemia, pete whaiaonga, pete tangata noa, po le lava tu inga tangata e tatu. Me ai e lua te tilo iai. Ai aua ne i toi iesi si o tatu i toi sauwhai mai. O lo loto i. No. Le lava a iai si se whinau po te anu te whinau se fo mai, se whai au po le alu te whai. Tatu te tala noa lo le loto. Lo your soul. Tatu tala noa le mawhauwhau. Io. Le ale mawhauwhau. E se tatu i o tatu mawhauwhaunga. Tele o temi se ai o tatu whatino ina o tatu mawhauwhau. Au le ale mena te whaasausa o ale mawhauwhau. O le anganga. O le anganga. O le anganga o le fe au la na le anganga i ki liva i le mawhauwhau. Ba ai le menga la se. Ba ai langa i sea. Sa ili fa fo mai fa senis. E umanea e linkan me linka i tuspa ia sea. Le anga o le fe au fa tuspa ia. O loa nganga. That's God in you. O le atua i ate oe. O le upu fa e peru le lava te fatu o le ruak. E tutusa le iai. The spirit, the wind, and the breath of life. Mena tonu le va aiva e tutusa. Meaning, wa ia o le tua, se longa la tau te feoti. E ave ese, e alu ese lola le tua le breath of life le mtatu. Then we're nothing. We're an empty vessel. Na vatula u la post. Oka se au fai mawhauwhaunga na sauerunga. Te ro e pili tali te ro mea. Nanga e te le lava type, te le lava unga. Ai o mana tua sau saurunga i nei. E wha matala atu le mawhuanga no tu waile mea le unga. O lea. O Yesu o le sapati. Ale tangata Samoa. O Yesu o le sapati ale Christianity. O le ale wingo le sapati. Shabbat is rest. Physical rest. O Samoa la. E tasi a le tuainga talitonunga i tutono o Samoa. O lea. Christianity. La bebe siete mine. A tala noa mai foi tai o le tunu a sau foi le mta sisi le tui le pai oka. E mulinga fai fe au fa winga tu ma PhDs a for mai foi mta sisi le tui le pai. But o le no vatu. Le anga o le ala o tau te pena e fa ma malu le tatou atu le. It's not so much o le aso. Ai a fua le tatou fa ma malu ina. Langa e mo ia mena na le no fesili i le fita le matanoanga. Ana nafi. No fesili fita. O oele na e te nofo tu tonu o le aipa ia. O le hale ka lena na muli ina. O le ka lena ke kolio.
ile toi lo lomi i toi fa ia fa lua o le kalena o le kalena i uteia na io langa e ao no tatu malama ile au te lenga o mea na fua le i o manatu o le tangata ei tai na batula u no u fa pea o Yesu o le sapati a tangata Samoa o Samoa la ina ke presentinga me ta o Christianity pe le ke sianga ko ke do Samoa le ai ale ke fatu langa o Samoa that's all I know o Samoa o le atunu Christiano o te le fa masino ina foi la o ai Cristiano o ai ele Cristiano that's not mine to do and ele o bena ele so tofile na Paule me o telo o Samoa o le atunu Cristiano o te langolango le mele o mai ele fiona di pale mia o le to fa mamalu that's why I put up that post o Samoa vai o lana sapati o Yesu lele ngorta na suia uma mea o le lalolangi o le whaitaia o mai te mini e mi milo i tangata i tei aisia e i tei le mea lea alen whamatala le fitfitane le matanoa io they hate to believe o Yesu o le atua io a oe ai ma ele ai la sanga tatu te o mai e whai mai tatu te o tatou le tunu Christian tatou te ai ese o tatou mafofonga na suia le ai ase sitangata na suia ele atua ile aso na toi soifua mai ai langa o le aso na tofa ele se aso na fafose intupu ele se aso na fafuaveta ele se aso foi fapeo le amatanga na o aso faingaluenga o lalai no o le aso na atofa ele atua tu elo nalo e tantonuina o aila o Yesu e malolo i ai Samoa au tala no ia Samoa o te tala no le Christianity o le malolonga le na Samoa o Yesu la statu te mantua Yesu tatu te le mantua le aso nfana wai aisia uncertain ia le lalongi ma tatu wawa ai o le atonu le aso na whana wa Yesu o le le aso le mauti noa le lalongi o le aso na maliu ma le aso na tuetu wai se a whaitau o aso le tausanga ma le tausanga o le mea o mauti noa o le aso na tofa o whaitau ina o le ua yaso o le vai aso sa le aso le na e mapu i ai ia le o Yesu na whanauna o le mapu sanga na o tangata Kirisiano o le malolonga langa o le winga na o le upu Shapat o le malolonga a malolo la tatu malolo ia Yesu e mapu ia Yesu tatu te tatalo ia Yesu tatu te le tatalo i aso asa ili fo le malolonga fa fiana e moelias fa fiana e maloloias oi langa o le aso e faitau 24 hours birthday ele lus fu fatu la e ngalue oi na fatu nga ina le va ai ila to fatu nga ina o taimi o le aso 24 hours e valu i tūrai te whaingalua ngai. E valu i tūrai te tauna e tose anu fisili se fō mai. Na te tōne lo tali whai atu. I le mea tau o le malo longa i le poe te moe ai. E te tau ona e moe not less, not more than 8 hours. O le wa ainga wha fō mai mor soifua malo loina. O le tangata. E te moe loe le lavana moe. Whanongi ngā te whamai mai. A ova foi le moe, e whapena foi la ngona. Pat o le valu i tūra, ua whatūranga ina te moe mai maroroa. E valu tūra, so se ta tunu wale langi, your regular hours e ngalua 8 hours. 8 hours work, 8 hours e te maroroa ai, ia ma le valu i tūra pule tangata i lana me fai. Tau siele ainga, o an fia ufale ainga, o an me ta'alonga, o an me te alwe fai. So lea mai ma le vale window e pule le tangata.
8 hours. Ato te lo tatu ia. 24 hours e eva whasoro ato. Ai wai. Ta watura lau post. Ai tau whai langa mai lunga. Ole mele te yoe. Pali mai le doctrine ya le tangata i lana tapua inga. Ta siana wai. Vai ia sole. Vai ia. Ya le la no musu te tani e lunga. So sa lunga i le platform le. Whaingo fie langa te leita le whamatala i le mea. O le lango la tatu por kalame. I le manatu lewa mai wha mamalu. Pau le upuna mo sa pati. Ale la wha mamalu le aso sa. Aisia. Leanga e muli taunu watu le si koe ngā tatunu. Ao sa mola vaia. O le aso sa, o le ulua iaso le vai aso sa. I le se ulua iaso ntu e tofa whainga luanga, tangata e amata inga luanga. Ne ai. O le aso na toe tu wai le malo longa le tangata kirisiana. O Yesu, o le malo longa a oe ma. Tātou te malo lo iai. Tātou te tatalo ia Yesu. O Yesu e tari mai, tātou te le tatalo i si aso. Tātou te le tatalo aso ngā fua, wha mole wha manuia mai, whi au ngā runga nei aso lua wha mole wha. Le ai. Ioi. E o whaila le stona i leo wha pia, nisa ngā tōra. E le mwhenta tō whai atu, a stona i, wha mole, le ai. E mapu tātou ia Yesu. E le tali mai, foi si aso nia tātou tātou e tali mai Yesu. Ioi. E le leina whai tauma sila tutoa. Le anga e le mawhain tatu wha mawhaina le aso. E le mawhain tatu tāpua i si aso. Tatu te le worship i si aso. Towards a day or any day. Tatu te tāpua i a Yesu. Aso ngafua, tāpua. Aso lua, tāpua. Aso lulu, tāpua. O tūra whono i e tele i tatu wawai. O lau le vai na oa. Ma lau le sa ili, ma lau le whaitau. Nā lana mariu Yesu. O tūra whono. O le maliu o Yesu. O le suinga nao mea uma. Ioe. O le maliu o Yesu. Na suia mea uma. Iutaia, Israel, Palestina, Australia, Britania, mea uma. Ioe. Ngata ila utara noi mea ia. Ioe. Ai langa upeu o i melea. Lata mamai o tangata sole na mai e lunga. La upos na matu. E lango ai e le tātou porkalami. Ia le wha mamaluina. Ioe. Ia le wha mamaluina. E le tātou malo. Ia ma le mawhauwhaunga o le tātou malo. E wha le lango i le. Mana io si upulana o mei fitfita. O le promised land. Pe melonga manatu. Ana whapea se promised land na promise ai apela amu. Pe promise ai noa. Pe promise ai whoever. E tau tala tu mai. E langa o le lau ele na promise ai le atua. E sa. Ai, e sa. Le e sa ro tala le fai atu. O le fai pe tatu te whaonga ina. We can worship Monday, any day. Tau te worship so se aso. Ai le mwhainta tō tau te worship i le meo le ioe towards i se aso. E tatu te whangaina le aso, tatu te worship ai i so o se aso. Tatu te malolo fo i so o se aso. Ina ua. No maliu Yesu. Ina ua. Ua ana maliu la Yesu mangata i le tunga mau le tuetu. Le ese kaku ke tiango. Ele ai ni tātou tatununga ele fo se meta te fina wina isa. Ngata Yesu tunga mau. E sabe se selta.
Ai ala lan tatu fina wina me against ile mafaufonga fa iutaia. Langa ita iutaia le veo ia suma tupu o tangata iutaia. Eo e. Me taua na si matanoa masiri fitfita na matanoa e nafi. Eo e. No vesili, la le pasene o tangata Kirsiano le tutonu le io o io sempre e pito ile titia le mafaufonga fa Kirsiano. I to tonu fasi aile pito le titia ata milo mai le lalolangi. Io to tele Kirsiano. E to tele Kirsiano mo i to tele le afa Kirsiano. Al mela o fa to sam. Ele mfaina tatalo asonga fua fa mole fa via mai ni au rotu. Aso lulu fa mole le ai tele tatalo. Ele tali mai foi se aso ese tatu tatalo. Tasian meta te tatalo e Yesu o e matu te mapu iai. Alofa mai. Ma e fiso soani mai. E ala, e saola le tala le fai atu. Ele mfaina tali mai se aso ia tato. Ta tele tatalo i se aso. Tato te tatalo ai langa. Ora tatu malolonga lea. E malolo e mapu tato ia Yesu. E sao pe se. Ai faringa sau ale si tangata na velo mai lan tala fai mai. Se i sa po e lau post o e le fai post. Io. Jadi tali e na paua se au tali nfati vai. Ia si fai sa au tala pe a ua poto tele. Io. Leanga au tango e tusia e lua laina toru mima pepe o tali mai tai patu le tali. Io. Ai no le tali. E si au tili ele tali susau na ele platform o te tala no atuai. Po lea malea. E ngata lo Yesu le tunga mau. Le ai se whenga inga fou. Le ai se mea tala noai o ere tangata Kirsiano. Ai sea. Le anga fo yo le mele le ta o me ta o le good news tala le lei. O le ale me ta o le tala le lei. The good news when Jesus rise again. Yo. E ma nais le tala pele ai. Ia na. La umi ese male tulanga le. Ona nafi ana po. Imi ona po. Na ti lei ai le malanga le fo ile ngole va. Le New Zealand I fa le olo. Io. Si, sa I me fa mole. Io. Sai mai langa mela langa me fai to tasi o tatu bu kala mi o le sisi te fai tu ye te fia. Io. La tu me statu vai si te fai ma no sina vai. Ole ti leila le New Zealand, ti lei fa le olo. O te iro vetu. Ai sent me tata ia te ole video o tata soifua lea na te ua whaatolu e pe whawhane na lu ia o tata soifua ni whaise ma debate. O tangata ingo ia tiu manu matua mai whea. O le mela e whaisia o le leipe anu tu whanau. O le ti leia le New Zealand. There's no connection. O le ti leia le New Zealand. Ma le whainga maloa Samoa. There's no connection at all. Ele ai ma se feso o ta inga. Le mele te whai atu Samoa. O te tatu fo ile te tau na tu whawina to ina le aisia.
ua tele ana mea le nai fai mai i le atunu. Ioe. E ti le New Zealand. Ai no foto ina lea. Matua ia ai li fai ngā malo. A leo te fai atu. O ai tua ia. E tua ia le New Zealand. Ioe. Ia, whafte o le ua. Te le pea tatu tala pea le ua tanu mai ia le tatu. Malo. Ia, malo le soifua manuia. Malo le wharau manuia. Malo le on sa i whiau mga ruenga ia te manatu o le ua. Ta whaasoro ina ta pokalami no na lua leo nei tau sanga. Ia, waba ia tu. Malo ia le tau atai foi, malo le sui, malo le pale. Ia, pia le nei avanoa. E te whaatau whamai ma angai mai tatu nu man whalot. Ia, malo so i fotu le po langona manino mai. Mana ia. Okay, ia, malo so i fua whatalo whatu fo ia tatu pāanga masani. E susunga whawhiangai ngā mo lātou whatua, ma oa o mo lātou whatua. Ia, e mai se whole lolo ta mama tina mātutua, te tono ainga, te tono ai o mautanga se ngase. Ia whape whole ai o tangata mātutua. Ia, mo tātou ainga mpāanga masani. Whatalo whatu, ia o le neta e au mānai le susulu mānai o le lai nei a mātou i o kilangi. Na whapea e timunga i mātou. Ia, alo maia. O le tātou whasoa, o le awatu whoisau ili ilinga. Ia whapea fo i ona maua e tātou, ni manatu le lei, ma tātou i loa mi o lo tutupu si o tātou atu nuu i Samoa. Ia ma whafo mai fo i o Samoa. Ia whatalo whatu fo i atu etu la epa i wa levane e ilunga le, po kalame le neta e au. Di ai, le fo i pefto a toro i tula, ioi. Malo le, o vai ato pu e meto wata i o papa kiu sa where ni aso so le Tula epa o se vai yaso mata utia le nei vai yaso. I le pisi. O le mea tonu lea o le barbecue a asiata ma Mr. Falai. Ai langa na lafo mai e te o whaasoa le flyer. Ia o le ale nei. Ova le tolus fulu oka na whaatonu mai e te Lea lana usu po e le tae to make sure ia maua mai oka anai tangata ia na whaasoa mai e te matatongi mai e la tau tupu. Lea na to e alwa ia na po. Ia te usak ni ta. O te usu atu la ni tae au. Ia wa usu po atu le. Le au malanga le mai Brisbane. Ia Ricky malona fatua ia mala o la ano. Ia tua lewa na tu mai ngau tā na tae au. Mana ia. A ole mewa tupu. O malona avele oka Ricky malatu a inga maisi o tausonga. Whae e malole ma oka malau san. Ma mai lama tu e kiliva. Watu o tele nei tangata ni na whaasoa mai ma mai lako oka. E mamau meno no fuai. Ia. I was willing to take on the responsibility of tele e kiliva. Because of the trust that they have with me. Whaftai fo le tina ia savea tama Bernie, o mana watulanga o kato e tu umai le tina le se leni so soni pensinio ta vali. Na ole ki liva oka nei, o tere e yang o la vai mei to tonu o ta vali tua. Ai matau nu mai nei I le fale malausan. Tau whapea malausan, Mom, are you able to eat all of this? Au whaiatu, what do you mean? Afamai, Mom, look, they've given us, you've got 20 left. Faku, no. Tu sa lewa umana be ese isi vahengo la oka, le pele oka la Ricky ma pula ia fapia. I was a sale of nga benga to amai ato umala vale oka ia tea. O fe la sam le ai. Ta ole la new resolution mo le new year. I want to be peaceful. I want to live a very honest lifestyle. I don't want any more negative feedback. Fatu, ave ese tato mea ai. O lea o pule lesi wha. Extra ia lesi tamaitai. Ai to ave o male pusa I tono tawa le tato o nei e momoli mea ai e yuta. You know, ele poina tato ai o mane mea ai.
ai talo foi nei na mai le malau san matau mai le tui na matua lava o le te o fact ui ku ka male it's one of the homeless e abi se si pu me ai you know that's me le la matau no la mala tala te ta vila kula asiata le ale melo tupu mai asis fa ku oi lo le se me le fengo la o ka le wa over mai fa tala mai le ku kiki wa fiatu wa te ie la asiata mai fa aftai ai matua o ka se kiu o ka se kiu o matua i tumu wa laki la usa me ai na uta watu ma uta fa foi ia wa fa ngo fie lo fa tu fa lo le ia tangata ia wo man to tongi ala to tupe au te fa ia tu le mela tu pu ia ta ele lo te me umai o le kiu o ta vale o tanga e la ton mata wal fa don't tell me e afi fo ta vale le barbecue and sure enough ka se lainga that was so good but yeah faftai wa mato mafutai Mariki monsieur na fatua ya pula ia fapela Ricky Le Smith yes okay sa mato nei ana nafi tau no mai Wellington o le ase singa sa mai asison na tofi matua fo leo mei yeah asi fata fanga singa so tofi mai le I le fale a nafi matu tala noa o wana o kamala pusa asia mai la no Wellington mai to fa soa ya o ai loa na po le la mato fe mata tu ta wa le vanga yuta Ricky ma pula msia la fa nau ya umalona fa yo la oka ona la fo yo ya siasi mantua le yeisio na uso matua ya pila nei malato ai ai fa la lesio nga uso matua le sai Wellington ai o atu le o yai o le wo mai lunga nei ona o nei le yele tau afianga o le International Convention a le tu ainga le tapo inga le mon mau yoba ia te mine lo fata se tia ia te mau le ainga o na lana tapo inga lala e fio e foi la e asisio na uso o lo o iai foi la le tau convention le o Hemo okay Emo pe malai ngo le sio la tutama ya Emily ya le tana ya ale la feila tala walaki le mato wa veo walaki fo lo fatu ya asiata o oka umaya ulo o mantatongi umamai fa mole ia ready pe a afaleiva o te tui I le afaleiva e piki le la sa mato hei umatao walaki manu mato atu mau te mau fo la le kiu la le mato atu nei mala usan wa te ese fula tasu tasi ka se kiu yeah malo yeah say text my fusa ka play che kasi at this one yeah malo madai tala le na fo I papa kiu yeah o le mana ia tu la epa sa le tala le tau pe ia ti munga matou ia avi ele lo fo le tua ese le mana ia le susulu le la ne ia no oso tua I fafo I lumola o veranda ka se e vela ina leanga ia tu ni mai lo le fete toa a ti lo le aircon matua I vela leanga malo ia o te manatu o le ua mana ia tala ni astronaut wana ua astronaut le fto as for radio mato ayo ia le mato le fto mau mai mato le weekend ia le fai ngota ko le payaso le ngata wa le ua le vanto ia onga mato sum o le weekend na fana ia onga ia fa pena fo ile o lo madulu mato le la o lo o piwanga I le tau vela mai le madulu well it live official winter 22nd or 23rd ole for machine antene tau sangantene dan foto official matu so le auto malu matu e te tau mai nei o le o te tala no ai le meole le tilega e New Zealand tilega va e New Zealand na poisa mo it's not just a small delay to la epa it's not a small delay to sole valia sa tauna saule shortly after 12 midnight my Samoa taunu mai nei le vaviao ia alani ia
fatoʻalogo ia tagata ana po ina ua tumutumu tagata i le malae va'alili. Ua tumutumu tagata i le malae va'alili. O le mea la le sa'u comment atu te loisi tagata o sa'o account a le New Zealand demand one a mai se o tou ia mai mamao mai tuai ia le pata ma le tulaga le mai la mo o tou ia mai savai o e demand e a mai ia lea for le requisition to te o ai ko ke check in i hotels. It's not your fault. Wa leva na tatauna latu lo o isi tangata. Fa pele fio mamau meo mai ai. E na ola fa e mai ia se voucher e o e fa ni le to me tau sam. Ai fa mai e o e fa tau latu tu pentau no mele o kilangi claim mai. Hang on. You don't do it like that. O la tau i Samoa le processing ale waa o la tau e issuinga mea ia. No mai la ina New Zealand i tangata nei Malatoli City whawhawhenga claim i nei New Zealand. It's the port e di pātai le waa o i nai whai ele tūranga lea. Ioi, ia pole lava to inga tilei pole afone mafuanga. A pau al bea no whanono ai. Mi milo mai ale tilei e New Zealand. Whawhainga o malo tua i ai le malo. O lela o te whisi. Lela tua ina ele whainga malo. Ale malo i le mea. I le tilei e New Zealand. Ia, whafonga mai sa mo o talatu sa o tula epa. Mo i lato le o lato tua i le whainga malo i le tilei ale waa. Mua o lou le malamalama e te le i loa se mea. O le waalele le New Zealand, e le aise a ia i le whainga malo Samoa. E le a ia ina le malo Samoa. O le matafa ioi lava le nā ia a le ofisa le New Zealand lai Samoa, ma i nei New Zealand. E pāwalo na lave, ona o le ai o se fisota inga a le New Zealand i Samoa, mo tātou tangata whi malangai. Wa leva na tatauna lato iloa. Mantua le fato a longo ana po, wa te asfutasi wa kiu up tangata mlava adili. Le fato a tau tangata. A lewa leva lato iloa, wa sa tauna lo esetu leva ai nei po te o le fitu le fiafi. Le la wa te asfutasi, la wa lato iloa ele i ese leva ama o kilani. So la mena le vave ina longo tangata. Awa tau teo mai le malava alele, ona ele i ese leva ama New Zealand, wa iai se hafaina. Na faile ele faitali ar tangata pe alu pe ai no fono malava le fatatali o nisi wa complain fa pe mai o lato mea ai mo me umu ma fa mo moli ia man tofo le melenga lenga ban le ulu ona oni malanga fo ina fa pe na delay so wo mai nei la tangata ma umu nei wale ave tu le aisa pe talai anga mai ano fono malpusa to atu. By the time me tau nu mai pusa umu nei New Zealand, wa mau ai le manu le maggot i te tonu ulu. Le la ina pēna tato ulu. Le la ufa apea na wa efa apea mai wa ye nisi wa faitio i le whainga malo. It's got nothing le se ia ina a le tato whainga malo. E le o se wa alele al malo Samoa. It's only the landing rights le te tonu o tato whainga malo. But the operational value has got nothing to do with le whainga malo Samoa. Ia le me tonu ana i au pena manino. E tusa foi pe se va alele Samoa. E vai ata e runninga le company. E le se me tasi o le a play me fu le malo. A fa pe o le anga le va alele, e le anga tata e whenga luanga. Ai o le mele le lato le va alele nisi. Ai li liu o le mele anga le o leo tura i me pe tato atu. O le tau whai mi milo ale mea. Ia whalenga ina whenga malo. Io o lana se na pe no fai atu. O ai le wa fai lato fai nei tua inga. Ia na wata mai i tau te leo malama. Po le mea fo o lai loa. Ai wa sili fua le tau fa leanga ma tau fa se. E le si o le rina mai whenga se me tanta ia tia ulanga video. Nang video nga fai. Ia leanga o le vale na tele loa. Na e whenga le mo se airline mai fia e te loa ai mea tutupu. E te sira fia foi. E le tasi le lua le toru le wha mea tangata le ufai ina ia tia. Nga te soifua lea. Okay. Ia malele loa la. Ia o lea ua ngina le lalangi i mea o lo tura e mai naleng sola tu Samoa. Ia i loa pe mai fea.
ele mai mau so temi mate o te fasanga tonu ina lo na vai ele malosi o le fia poto malosi le fia matamu wala u ngani ile tato malo langa o le fai mai na fai se fa uta ile mea ti leile New Zealand no foi ma fai mai leanga le malo leanga te inga leanga te i pu i fafo au fean me ar o le lo fai se malo ese le leila e fai o le i samo tu lo la va le ngana tu sao ana ele ma valvala va ele lo e te fa valvale te le lo se mea o la me le ai tu ia le fai nga malo o se va lele al malo Samoa le New Zealand le ai ma se mea fai nga i fu le fai nga malo me nga i lo mai wa e fa susu fa valvalea ya ni meta te ina ile vanga le ole turanga le wa au mai fa fesili la observa ese me tala fe ngai le embassy le tau fatu tonu yo o Israel ya se mai so finanga o au ia o te whawhetai tu la e pape no whai atu i le tau sanga le a o si ngase mai lana fionga le li palemia. This is one of the issues a mato whaasoa ai. E abatu lau whaasoa ai wa lewa na yele fuafuanga le fionga le li palemia. Ona le tūlanga le lota mimita whai ai. A whaapea ai yaise ofiso sa moai i te tonu Israelu. O tātou le lona valua i le nao o embassy mai fafo. Ai mantua foi. O le pae inga lona valu fo le pae inga la fionga le li palemia. O le vana ye le fufuanga le fionga le li palemia. E mana tua foi la. O te whaftai le lua whaasoa. O te whaftai le lua whaasoa sa vai ato whai mai ma le fionga ngal malmana Vincent. Lena ona ia whamatala ina uma tūlanga mafuaanga. Ma le mea moni o le mea lo tupu te tonu le nupa ia. O nisi wa tele le whaasea, nisi wa tele tau whaasese. Le wa mai manino lava lea alo le atunu, wa fia tau sanga o au mawai. O le wa mawai e ia, lona file mu, ma lona wha o le tanga le angang pa ia. A le na, a mai e lato, mai mau, sa o ele sau noanga a le fionga angan malmana, ana tau wa fio mai. Tau wa fio mai, ona tau i loa tonu leo le mea le tupu. E le te i foi fai e le fionga le li pale mia le fai unga ina ia faia se ofiso tātou i te tonu Yerusalema. Manei. Ia, ona o le winga lava o le mea o le tangata le nofo le. Ai, o le fautuanga foi le tātou supporters. Au tātou malama le leile na tua mo le tangata toe manu malo, toe fia malo. O mea na tu te faia. Yo, ai le to yesa vano. Tēnā whātu tu la e patelo taimi, tu lo le whafonga anga Samoa. Se wa hao Samoa, wa levana no whapolonga Samoa, wa lato si la fia, e le to e fia o i le tu a inga. Lewa fia tau sanga ele i o Samoa, i se tu a inga mea le wai ei nei, i le mau o le se leni, ma mau o le file mu, wha mama abenga si o tātua tunu. Ole ya mai se tam ta puina o te pena mena e mana ia lo fi le fa mani nonga le fionga le li palemia o le 5 miliona le fa pe a mai i uni la kapi o le nei lava va o ai le atunu ma abatu ele tala se e sa ilele ma le lai tu le wa manino lava le fionga le li palemia ele va le fo le malo Australia fa aui ma le tupe te tono le tato fa inga malo ai sea wa le to fa tua ina te le fa le tonu o le la kapisa mo la ia a fa lola e lato e le usta ia la uni la kapia sa mo le fautuanga le wa bato le fionga le li palemia e o to fa fo winam fa le leia abi ese tangata ia e menta ni tangata fo la to te fa tautai le la kapisa mo ale usta ia ele io le malo te fa foto pe ya Australia o la io la to finau ya Australia
taua e manaia pato le challenge lava le tam fai challenge ai me uma tono tatu malo tau te fiu a tatu te tala no imene ai a le lava fai mai tu le pa le ma se me le malo e fai e pengtaro la ile na fai ngata lo la ile oi Man tu no tu no la tatu pe se tu pe ai ale ai ala se me sa lo tola ia to ina le fai me to fale ia le man tu la e pa o te tari tonu ia le taimi o le atua tātou tangai ma tātou tapuai ma lava le onsai i le taimi e to e fono ai le pale mene a tātou o ina le a tātou wa ai le tele o ni suinga wa lava lea nei tausanga ma ia pae inga wa uma o fai lava le valea le nei ma le sese le fai e to ina ai peo le wingo la utala o te fia le fai unga le o fai le fionga le li pale mia a le mafailo le uni la kapi o na lato fai le fautuanga wa avatu le fionga le li pale mia ia o na failo la ia awal mai montai mi sai ni e fuale malo wa a o nei na avatu le tupe o le uni la kapile nei ai o se le whaonga inga o ai e tau vale whai ngā malo wai le kia i ele uni la kapi wai le o la tona a wala mai ele tupe wai maua mai ma nei el whai unga le wa whai nasa o le mea o le popo lenga o le concern le iai o le challenge la tunu o le taalonga e pele ia Samoa a o langa shutdown ne tupelea me se me tu te mwhai iai o ai la unga le mon mea o le taalonga le tunu e fia e le tunu e moni tula e porta alonga e fia e la tunu e leia sona e singa ma le tele fo i o isi me e tutupu o le tātou te talo sanga le whainga malo wa ta taunga hard lato whai le whai unga wa lava enough is enough pei fo la la kapi wa le whai unga le la whai le fionga le li pale mia whai ngofie lava o le a apa tu lo le whainga malo e sa ili se si unifo whai lo se si uni la kapi fo it's tough ele whaingo fie na toe whaise me tau la kapi ele toe mwhai ele whainga tā toe whaise me tau se uni la kapi fo tono Samoa esia e tasia le la kapi e recognize le IRP le IRP le whai tuto o te manama le mea so e te tau anta tu tilo iai e te tau na forced to resign e te malo lea e te tau na whaise whainga po lea se whainga whai o le time flies ele mea le 5 tausanga ni ai uma e pena fai atutula e pa wa uma na avele fautuanga le fionga le li pale mia i tai fono umo i yungi la kapia le atunu o le mata upu i lai limo la tau ona o lea le constitution le na ofai le lai mafuai mea nei ia te tatou talia le foi le aia inga wa fai le fionga le li pale mia ma le tatou kapineta ia tatu ta oto ia i le tatu whainga malo ia po se whainga whai i le toina lea io e wale longo malie io wale longo malie langa e whai alo fatu foi e leo malo lor tau whaleanga ia se tatu talo le toia e mai o le fono ia pe fatu se lafo po se whainga whai o te tatonua ia o te tatalo o le tali le nao tele le ngasu le tula i mai. Ia. Mai lola. I le raid le na tupu mai sa vai. Ia. Le raid le na tupu mai sa vai. To as fu lima lato le walokai na nei. Le na maua mai i maota. Vai to mulim sa le longa. Fe le sawa. Faala. Ia. Faala palau. Le sawa o le alu o le fala au fasaina ia wa fetau ia foi le au ngani la fionga le li pale mia le ave i fono fa vai sui te mai tai fa pia ia li im fai pule o tu mano te tasi o le ngaluenga fai fa tasi ta to le fenga malo ma le tunu ina ia tau fo le fa fitau li o fala au fasaina ia wa vai le wa faali mai lungo o le afo le penga te failangi le nei iwa tau sanga ta mai tene titi iwa tau sanga
na o fai atu ia tawhia mali ia na pōwha sole. A e compare ile my granddaughter Lele, she's now 11 years old. They are very tiny. They're only babies. Ava ai le whaasese ina le wo fai. Wo o nei alu au tatu la tō whaia. Ile ale tū rea mawhanu. Le iwa tau sanga le alu whaatau mea whaanga o apa inu ma mea. A le watu ai male. Le watu ai male whala o whasaina male mets. E alu whaatasi ma mea ia. Alu whaatasi ma mea ia. A le ame ki liwa le nei alu au toto iwa tau sanga. O le si me mawhanua le sau. Ele ai a se rate e an. E sau na on tamaru loa iai. Mau ai matamai. Mau ai matamai tai. Pato le peo le rate lena e ta ua isa wai. O le age group lena o mai from the 15 up to 50. Sifuru lima nga i lima sifuru. Se whauta iai. Aioi. E sel whainga tā. Talo whai le tātou whainga malo. I le lātou ngā lulu e tau mawhai. Say no to drugs. E iei la fesiri no whanongo tue. O fesiri e la uli i e la whai news. Wa, o e ngā fo i tabi. Na fesiri i le mele, le sa isa i le whaai loa o ata. Manu. Ai maa nei e o tali ale. Ale ni komsina leo leo. Whai mele komsina leo leo. O mantana no manu. Te leo nuu lango ina i al pokala me leo leo. Te le foi la feedback le lei. O leo avatu. I le whaalau i loa o ata. Le whera whai mai le li leo. Le ai le foi il whamasinonga foi la tu te whalau i loa ata matangata e li anga i atu le tonu whamasinonga. So le foi la lama leo na mafuena la tutu ua ata i lunga. Pau ata ma titi antu e se su lima tau sanga. Lima tau sanga. Wa le whapea mai, sa ie fole so ta inga ma le ofiso lo yesili, i le tūlanga whalau i loa. It's within the frame, within the right talimtanga benga leo. Ona o la tūle iai. Le whate ta inga la pera, le mea la lea, ana le whalau i loa, ngei whapea ia ngoa maata mafio anga o mai ai. Lea la ua te e ai ia te pa au o motaa. Ia to whai ono ma le whai pule o motaa ma le tūlea. Ona le maua mai, o i la tōne le wata uina le ingo le e lo tangata mota o tangata o le no nofo i a inga tangata ese le lau whape wa umana fono le tumalo o le taimi la vai whai ele whai ungal whamsinonga ma mai tua tangata nei e tafi ese ma le nu wala tata wai ona o le tau valea la le la aluai ai o le tama whai e tineia i lalo ia whala au whasaina. E mana e fore tali ale komsina le ron fai ai i le merna. So se nu ua e mawai lato umani. O nu ua na o le mawai o lato nu umana. Te oro no winga la. E au ar fasalanga i ainga pete no foi o no le ainga rota mapu le ainga rotina. O lo no. Iyo e. E mana ia le tali ale i komsina leo i tali ale au tustala. Le ala sa sila o le fesili tu lonta ku le mafanu o me le minsta taruaina fai o me komisina leo taruaina fai leli ato se fia masina alo fai tau fia tangata i o mau o ala me tangata ni na fai all this time tatou te fesili ngia lava tūlanga le tula epa tatou te fesili ngia tūlanga lea Fea sa yele minsta i le taimi lea. O fea sa yele komisina. A o fea foi sa yei le sa ave mapale mia. Yes. Ai no fa me mafatusa tusa tūlanga le wai e nei le fionga le panemia. O ia le tau la mua. Yei loa le update o amia ta lota uma i la tau wha. Ono lea. O le tūlanga na momo le tai tu ina ia. La vea i sa mua an maise ia whanau la wawa a wale lumana i o tātou atunu. O whela sa iei la tau nei, le fionga le sa ven palemia, le minsta, le komesina, a o whea o iei uma le au assistant commissioner, mai la tau sa mautofi.
Ia le mea le tūlai mai nei. Pei whala le tūlanga lea wa whamalolo i nei se si o li i malo. E o atu le mea i ele o sa whainga, wa lewa nei lo, wa sola tangata, leta ua na vili atu le leo, ia leo whamalolo ai. Ia oi nei lo iai, e fia nis tangata whapena o iai titono mtanga duenga, wa tatau na kilingi e se uma i latou. Wa ana sa unuanga le fia ngale li pandemia. Ana vili nei longo le o le a o sa whaia. Ai o atu leo sa whainga leo, ua whaatali mai ni au penga wa ele o asa se o sa whainga mamauan ni au penga whaasaina ele o lai sene to tonu o Samoa. Ano ingela e atu ai o sa whaia mai ai po whiola lafi ai po le mele na tupu i le fionga le leo ia Penyamina leo atu Penyamina wa lewana la lafinga. Tulanga mai ai. O mana tua foi le raid le na fai vai se tai e po vai se tai mo ta le o le na ta uai le fo le yai ma limongi le ngala tua tavali ioi so me umala i e te tau on fesilingi o no winga sa ola le mana nu le tunu le na yai ioi mul ato mai i ele to ina le mana i er komsina le e te tau na to fese fenga komsina le sta mo nei O ia te tali tonu atu le pa le whaafafonga me le fionga le li pale mia man mamalu le tunu. No doubt, e o ia le tūlanga le nā. E le na o le komisina le na umatu nei, ma le komisina before him. O i lato uma nei. Wa o lato uma i titile. Lato uma nei le ele so tanga le case le hit and run. Le mafua i na whaafeu te tonu mtanga nuenga leo. O na o lea, o le kawa ina lava tangata so tulafono. Pe o tasi le nā mea so le pe o le koti lea me tatu atu. Hit and run a le la fia se fulu tau sanga o tau su esoi. Ia pe ona whai atu te lo tawhatanoanga e ese lava le taimi o le atua. Pe e wha ata wha la fonga ma pe e fia tā la sua ai ma wha sausili ai wha mtalanga o mai whai mai lungo o le tio ma lato lai, ai ngalo ia lato, e ese ale taimi o le atua, e fola o mai mea. O lele, maua ia se komisina, ele i misalpo e to a finalize next month or next month? I'm pretty sure it could be the end of this month. Ia, si tatu whaftai o le laporo whangasoro li ia ngā wenga leo so far. Well, pe tatou tanga i aitula epa. E le comparison me la tatou fisilingia e tatou wale nei o le tatou te iloa le meo le tupu. Tatou fisilingia nei, le te le o le esenga. Meaning, i le taimi a o pale mia le fionga tamata i a fia mei. Means stafa walo. Ko me sina ia au mai latou manei. O fea sa iei umanei tangata o la tongi whauluulu i anamtanga nuenga leo. O le mau au tū lava ia maua le file mu o Samoa. Na whai i la tau tiute na le ai. Le esenga ma le pae inga foule nei e le atoa se ono masina. Ai mai se foi le sui ko mesina leo fou leo wai ai nei. O lai leo wai ai. Na maua tongi whatpui. Le ai nisi tala, le o sau tu la fono, ai fesiringia la, o fea le mea ne le fesiringia to tele, o fea o iai whala o whasa ina ia sa maua i tele o isi raid, o fea o iai whana la o malosi sa maua isi raid, o fea o iai tupe sa maua isi raid, o mea o mane tātou te fesiringia, o te tali tonu, e le tu la fua ina le fionga le ali pale mia, ai mai se o ia le min sta o le ofiso leo, te le ngā luenga o lo tau mwhai e sa ili fofo mani tali o te lo nei mea. Whaftai le sui komisina o lo o tūla i le taimi le nei. Whaftai o lo o whai lo na tiute. A tono a whai o le taimi a mai le filifilinga o le fionga ia le a tau o le sa afmasanga. So he deserves it. Yeah. Mania, ai mo wa ia le fengo fifo.
Langa tatu te ba ai fo le la pela pea fo I au ia yuta le. I tan malala ia le fo I te mai. E moni tu la e pa wa tele a foni tala. Wa tele a foni tala na au mai ia man tu foi. O le tele o nei mea. O le lava every man innocent until proven guilty o le tele o ia tatou tele o mai loa poni mea tau whaasese, tau whaaleanga. We don't know. Only the PSC has o la tole a mai le clarification whapea fo le kapeneta wa the final saying comes from the cabinet. Ta pa I le PSC tua e ta o PSC. O le silipi le PSC e lang samsama. Ai e lang pa e pe lang samsama. Ai pa e alu lale lang pa o ai sau e malifaka ale kapeneta e lang samsama. Samsama, yes. Sama na nga pa ilo ile ua na oferta na nga yilga ku kamale. Ona o finalize le kapeneta pe. No lo que vai to le apa ile tala le observa. Etinai ele li ona lo termination. I don't think so wa yai ta ilo yai. I don't think wa yai se fai unga kapeneta wa ana yai. Wa fai wi loa me le fionga le li pale mia. I lato fa tananga mala autostala. Ai le o mai ona o le pending lava su enga le PSC. Fa to a fai ele le fai unga kapeneta. Pe wa a mai se fa manianga ma le PSC. Vela eu sou mais observa mas le latu headline. Le tonu le la tala tu la epa. O le tele o le news tau fa se tau fa leang. Le o to tele tanga tau vai atu tau fa pe mai ya nanai. Ia le na la wa eto I tia I au tama sa e mono ia le tele o news al official mtanga lwengali al official palmia. Ia tato ia tasile na case o le tato tari ia. Yo so far ele ia mai se fa mamlamanga le fionga le li palmia ona ele I mai asu enga al PSC. Wa pe o le mena le fo silingi ai o fe me mai ele observer news nei ele ia se fa iunga ana wa a mai se fa iunga le kapeneta o ma faina fa la wi loa le fionga le li pale mia ia la to fa tanta noanga mal autostala le na fisilingi le autostala na tali sa le fionga le li pale mia ele ma faino na batua se tali ona le ma oti mai su enga PSC almena o fai tau tu nei le observa me fa peso fasile to o man fai se o terminate o apula ale ala ele na toi lafo mai tanga te le tala le sina ave na mai wa e toi utia lava I au tama sa e mono ina iai expose uma iai ia confidential news ma me te tono mtanga al official parimia I le observer na lava toi utia lava oil observer. Sorry. Ia o le ua o na nafi aso fa rele. Len fa tau nai ia le no for te mai tai. Yo o le lamana e lo puli ia sa napu e fa ai e pea le sa o le ainga an sa napu. Langa from what I have wa uma ni fa masinonga ma fa maonia fa masinonga me uma. Ala fionga ya te I fumaono o ia lea o man malo le fo filfilia lo na au ainga le anapu mana ino mata le fapaianga sa fai fasa I le fia le so tofi ia ona nafi ese le mana ia le mamalu le solo le tu malo le ngo sa napu ia fata I mana ala te vai atu ia wa peno fai atu e ise tasi o tamaita ia le mato e kalesia e fata ia al mangoto ona lona wa o ia le awa of so santo ina le mato e kalesia every time e alwel fainga malolonga ale tama fai au ia nomineta so po anga mafatua ia lili ia o le tua ala tamaita ile o le ana filo mai sa ana o le ana ale la te vai atu la tu mai ia fo ia e o ia le sofa matai o le tamaita ile o tai au le ana filo o na le la tu ni pele sa mai ngai Amerika ia auto io
Lela no vai tu mai ai le fo fa pe yanga pola stofi. Ale vona no vai atu lesa vali mai le solo o le solo le wa mamoli ai le nofo i o le nofo anga fa le nofo. Ma na ia le mata i me mamalu fa pe ale atu no mo tala tu u faingo swafa matai a inga. A wata ia fo le alfa fo tu tupu ale fionga ia anapu. O le fo ina fai le fa fo tu tupu ale fionga le ali sui palemia. Ia fo mono po muli nuku o ne semo le wa swafa talawenga. Okay. Ia mai malai malu fale ali. O la uala e talawenga fatasi la male fionga le associate minister ia Sala Paulo. Na talawenga fatasi la ua la ana fai le so. E sele mai o la tole tofia tausi le ia ainga ia mese tu maloma e kalesia. Sa o fai atu na utala no atu le cetasio paanga foi mawo ine fai malanga atu i Samoa. Ile momolinga o lona sui e momolianga i fast. Ele o mautinola. O le ase tulanga o ye tulanga le. O tulanga sa sui tutu atasi. O le fai meia ia le paanga foi ia le inei. O lona nephew e momoli la i le fast i le aso sfulima. O tulanga natula epa o le na o maua a lele i fa ama oti mai Pape ona yeni tato tula fono o le mana o pasia a wala le whainga malo. E whai ei fufuanga tato whainga malo. O le fola wa iai a whiutanga inga i wā mai la tau ia tuto tasi sui tuto tasi Ia atonu o isa tūlanga le nā Ai e se taimi o te tatonu foila. O le la maua le tā manoa le sto na i vai aso fau pia maua le kula man malosi. O ta fesili la le nata te tusa o ina i la fionga le li palemia a mai sa o ailo na wha maninonga a wha fonga Samoa. A te sila fia foi o e mawhanua. E mauti noa lava ia tōtou le awhi se palota. E vautu uma i malo. Ia, e mauti noa foi le sui resap. E mauti noa le to atasi e ari oile e palota i o au te le lola po feme tu ele stolu. O te leta ua se sui o le sap. Wa taimi nei, e le o recognizing ai te tonu tato whainga malo o se sui o le sap, o i lato uma e tūto tasi uma. E o fo iai le sa mea mapale mia mo ia fia mei, ia ma le atinu. Le tutu taito tasi uma lato because they are not recognized, e le o atoa le whainu mera, e mawhai e na whai loa se lato pati te tonu whainga malo. Tātala noa i fo i, tātala noa, mama le tala noa. Langa o le pe ua whelava sa i fa pe lau mai e lesi le whai mea whawhau o lesi. Lau mai e lesi whai mea. Ai leila ni wha mauninga o mea o lo tano me lesi tu. A o le tu, le o lo tu, o le ua e wha mauninga. O le a le wha mauninga. O ai le whai mea whawhau. O ai le whau i mea. Ia, o le tali o le palota. O le tali o tangata i tuto tasi. O le tali o tangata na te te le ai masesio, le la sa oi ia to ina matua. Te apiato. To langa le ma na ia le mele tu le te mi nei mo fanua. A tala no me to ina fa me langa ka me kike e ola fau. O mea na fau o mena. Ai le se ma fau nia. Lato po le mele tu te mi ole ku no le. O ai la le fa ia me fau. O te whaiele uwhale tula e pale o repeatinga le saunoanga le fionga le li pale mia. This is my new resolution for 2026. Saunoa le fionga le li pale mia. E le to e mai maualo na taimi i la pisia tula e pa. Ai o le afo fola uma le fala le taimi e fono ai le fono usua le malo Samoa. O ina, le o te tatalo a uia tātou whalongolongo ini mea mata utia o le a mai ia ina le taimi o tātou funtanga palmini. O tiutia na mawhai o palmia. O na tiutia o tātou. Le tau whaatino foi o tātou tiutia.
Mena te tatia favor parmia ia e faia favor parmia o tiu tatu ni lango i parmia ele fai titia moni saunanga tu le pape le wingo la tala wa io te leto e tali tonu i se tala e fai mai i le fofonga tu la epa sai lele and there is nothing o le olanga le la i ni sai lele onga because o le to ilalo popo i fai ngā pālota wasu so o nei ele mawhaingonga acceptinga. And that's his mentality. That's the methods that he's using. Wangai lo peno whai atu foi. The great source that gave me ina wafisilingia pa inga lena umanei. Po ole ania o ania lato ana batau e counter ai mea tu ai wa whai le whainga malo. O le tala, le se tala, le se mea. Whapea mai loa, ia le ale sitea. O le whaaleanga lo matalepe. And that's enough to tell me o le method le la whaanga tula e paitemi umanei se ilonga e whai e whainga malo se whai unga e whai ai. He will never lema whai e toi ina no na whai e se ngā nuenga la beai. Ia e tanga i whai ai. Wa fiu fo ia na isunga whawhiangainga a whapea fionga pātele ma e whautua ina. Sau noa le lei mai ala fionga al pātele la loi Christchurch ia te au. Wa tu ai ngā whautuanga e tuu i atu la epa. E le ma whai na sau i lalo. Ua ma losi le wha sau sili ma le wha mawalunga. And this is why that's enough to tell me. La meto mai ma wera tātou taimi. Wa tātou i loa. Nothing that he will ever say e bring peace ya Samoa. Ma mau e se tātou file mu. Yes, e mawhaina tātou au ili atu e lunga. E mawhaina tātou ta pisa ai. Ina ia malama le atunu o Samoa. But at the end of the day, he is nothing but the devil. Yeah, orina. E langa, ia pila ole, is one thing, ke mafuina, ia e man mai, I have the right. Oh, of course. Right. O ke fesilia ia tu lepa, ma mai fea. O mai le challenge o kapia, o mai ngoa o tai o le matu e kadisia, le te mu whaaleanga ina i lunga o penga whainangi nearly every day. So le tuenga winga e lem whainga tiliti e se tātu nei maro mafufau. Isia, langa o le iai mea se ma mea tau whalenga iwhai. Lea fia uma ia tata uma. O lona winga. Sai le lema o e lea, o mai lunga, ngoa o tai o le matu e kalisia. Lea ua rua tiklea i lunga o penga whailangi. Na o i ute lea o le maro, ma whaaleanga e avesi. So o mea tonu na mea sa. Ele inventa Moni, no for my tanga, you reflect le afo le laula au. O le si tu le laula au. Le ele fionga le li pale mia. O le ale mele fai le fionga le li pale mia. E lauto mia fatasi uma e kalesia ilana silfanga. E le fa pe fa sili lana e kalesia le fa kasa ai soli pe tulo fa fonga anga. Ia le si e kalesia. A le mele tata te loia tu la e pa mai fea. Ia tu ia tu la e po tangata mai e tu mai fea na te leilo se pau tu lo au tu sao. O lea wana le tu to tasia tu la e pa ia afisi lana e kalesia le katoliko ai tau fai le e fakasa ona lea. Ona e o afsosani e fakasa le fionga le li pale mia. Sa waila lea ma lea fa abale balea io o mai fea. O ia le metotisi, sau tau fai. Ia, tātou tanga iai, e iai ale taimi o le tua, te ia woso se mai ia, whai lolo le upo whawhawhine vane. Goodbye, Felicia. Mana ia, le sa lea, mana tua foi tupai. I le tala fōre le soswani le tua i le tangata I lomo mo soswani ati. Somebody that can help himself or herself first. So te mea i o le tua, au tātou ati te mawhaiva. E awa ina paalongo ina ma lausi la fia e le lalolangi o loo. Yeah, anyway. E tātou umai o ia mona o le loto tīngā, o le loto fuafua. Ona tātou te lio tātou te pui a tātou e kalesia. A o le te mile nei, i le tūlanga le fionga le li pale mia. O tau mawhai o pongi whatasi umamai ia loto tu whatasi la le ai nei.
ina ia maua le file mua Samoa. Ia leo mai ala ua eselele tusa se lava laulangi leo mai ai. Why? O tangata nei fa sodi tu la fono mea la tu te whaia mo ti Apollo. Ia. Tame e system tau? Tā mai la ia le shooting le na tupu mai na Utah. Ia. Le shooting nea. Le to o lua na ia foi. Lua na i tangata anu utonga le wa maali li wai. E stele le whaingtao le nei mea. O le mea tonu le sa whai te tonu malona whatua malona atali i te tonu le lato convention. The service le sa whai. Na sau le ta wale e watu le whang susu. Ia ai fiuti nā te tali mai e mea o ele wa maliwa i whafo te whanainga. It's so sad. O tūlanga nei ai. Ia, tā whawhitai ele o iei wa whapeto o tele nisi o lo manua. Tā lo siele o iei nisi o ni o tātou tangata anu Samoa. Wha mai se fo ina le tua le leanga o le amatanga o le lātou tau sang fau sia tina tala vau masionalo. Ia ono sa waila le tūlanga lea o te lango ina le strictly imposing o le noise restrictions a le tato whainga malo i company constructions activity on Sunday. A le mea whala leo tūlai mai tūla epa. Le fo ila wasa wale tau wha se ma le tau wha leanga ma le twistinga story to ino tūla epa i le mauna mai le fionga le li pandemia. Na manino le amainga le mata upu le fionga le li pandemia. O le a whaasaina na toi iaini ngā luenga whaakon karate e pisa o i le asosa. A le wanofu mwhai mai, oi wafia pule le fionga le li pandemia, whaasar le ai. O konkalate constructions nei, e o atu te tono Samoa. E paua ia trading hours le, o e whailau tala le, and I'm speaking from experience i le company Konkarate sa iai Samoa. Tusa o trading hours e mai ia mātou le taimi a mai le lai sene ma mai epe mika o tangata whai ngā luenga e watu ngā lulue. It's Monday to Saturday. Pau ngā aso. It's from 7 o'clock to 6 p.m. Pau o taimi nā. A le atu langa le wai ei nei, mone le fionga le li palemia, ua atu kampani nei fafo. They have no respect i le tātou wanga nuu, ma le whaatu la whanoina o me te tono Samoa. They should have that respect because it's in the trading hours. Le taimi e request ai pe miko tangata whainga luenga e matu ngā lulue. E a mai la le lisi, mai le ofisa o le palemia, o aso whainga luenga nei, o taimi whainga luenga le nei, e le te tauna tue pa o ni mea after 6 p.m. i taimi o whainga lotu. E le te tauna ngā lulua e le aso sa o le aso tāpua i a Samoa. Alai melei, wa longo noa tangata nei. Wa pule atu tangata nge konkalate mai fafo. Ana lea, sa alau e palemia i paia inga i o watulai. Lewa mai atu. Waula i o te lango ina le maule ale whainga malo o whaasa o na tue whaia ni ngā luenga ia i aso sa. Ia. E moni lelei. Io e peo mena e leino whai atu mawhanua. E le mwhainta tutu au no ina tu le apa whai le me loto iai. Langa e po le atu inga whamtalanga tatu te whamtalai. E le mwhainta tutu au no ina. Ia tu ina lea. E mena e whai mai fui tatu tala e a matu. Ta o toa le pātar parmia i e whai le pātar parmia. A o tātou nei whianga i manto ina lea. Leanga a le tātaa e tātou nei to ina lea. Ia leo whai mai parmia. E le to e anu mai ai, sao? O se mawhaufunga poto o tamai. A o tatou pai wala ia. Leanga e le taunga maa lie ia tatou, ia whunga tui. E le la whai atu, a le pe whoringa mai e te i me whai mene malo. Io, e le whai na whamtau whaleanga mai le me. A le sao, tatou o mai a tatou Samoa. E wha alo alongia, le aso na toi tu a Iesu. O la laso na toi tu a Iesu, o la sa. Sa. Io,
So le mea lana te taupe, le tau sau ato ina, ma au mai foi lona malama. Pa atu spa ia. E te sia langa, eita ia lau. Simple as that. Po le a, ma wanga. Mai tau kuma Samoa. Yo. Sometimes, lenga kei loa. That's fair enough me e whain malo. Hai matua se mea uma isa, eita. What he's doing, lai malam lama sa o me e whai ele fionga le li parimia, but he's countering whaaleanga me uma, wha ma whau o tangata. Me nau te whai ngoinga e au i o le ti a polo. Ia le whalau o soto ina lau le Kirsiano Israel, tanta le embassy le tau whatu. Le tau whatu ai asa ili, le mafu anga wale, na nau le malo, wale fu o pepesen whai mai. Tau te li o atu e whai, tau te sanga vale i whafo. Tau atu whai mua me mana oile atu no. Si whai me o iei ia mafu whongo tangata. Ai o le lango o sa mo ia i le whenga malo Israel, le fu iei le free visa. So fese me utilize le visa le e o atu tatu tangata i Samoa. O lea o iai le tatu ofise tonu o le atu o le aipa ia. Ale fesili tu la epa. Oi na insinuating le free visa lea. Oi. Tana malo ai. O sai lele. Tu la epa na faia. Ia. Lea le me watu e sa e nei matustusi lima. Foi mo fanua so se mea e sa. Se uma ia tu le patemine. Le ai ma se me to sa to ina. Le nga winga ia mo le loto wa uri pato ile leanga. Le o winga na mo le loto wa matua o temini a papeta oto el fo ma ile fai ai atipi fai ai o toina. E ava e sole sa o matua uri pato. Wale to ia se pa ma pi ona masanye pa ma o fai ai. To ole. Ya. Le ua motu mai ia le tatu malu te vai atu pi o la ia sana malo o asisian. Ai pi o mea ia matitala noa tu Samoa. E taua ia tia u le manatu le lipali mia. Io taua ia tia u lona le toe ano anoa o le pola e motu mai tua ai maisela. Le tau fa leanga atu ina lea. So that's the Prime Minister. E tala fea ngai ma ioe. Ai mo matora ni tatou ni tangata soifua. Ioe, le tatau tatou tu fawina to inga le mafawfau e fai. Ioe, le tatau na tatou tu fawina. Ioe, la sanga fai pia langa isia. Le ia se opposition fa pia na counter ina fa pia i le taimi le luas futo sanga tula me. Nobody. Te lolo te mana tua le vai temi popo fou o le pale miesto ino tupua tamasese. Tova ai le ngana mana tua sauto ina le afafafo mai le la fetala. O te mana tua le first time o tata nei le pale mia Prime Minister o Samoa. E sau tata nei tonu, ele a feifeia na upu. Ele loa tau tala i le vāwhengi. Ioe, ele umia a vaito ina le tupua. Aisia, ai atu pua malana finau ma tofilau. O tangata o le mafufau. E loa upu e whai eitala pe a whiutanga i ma tofilau le la ua whai wetengi. Na sau lo te tonu tu le epa. E sau ma upu le a whiwhia. E le eise e whai atu e tam whai e whaafsotai i le mafufau o le to ino tupua sa i le natimi. E vai me tupua. Ai. Le aila e tau wale ai malona fo i toi ngana la le ko ngana fo le pe sau e kongi pea e sau a tongi me o sau to le la o mai te mi o la o tanga to ngana la o tanga to ngana yo tasil na me ili tata ili to ina le ili la o le mali to isia le anga o ngana e na te le mawhai o na la whatau tutu ma lauri i le ngangana. A palasia e le leila na nanu ai alu le teimi o tau a le nanu. Palasia ne le whaasamoa o le metasi. So e le aise bai panoa e na te e mawhai ai o na ia kaunta ina le pale mia o i e temi nei.
nei se mea e le mafai o le ala leo le itai tā o le toina i le tūlanga o loo iai nei mai foi ma le pale mio sa mo o loo tūle mai i le taimi le nei so le ala ua tupu le fina ngalo o le lauri le malitoa lau fa se tuangan yo e le toi me mowina lo taimi ale o sa no iai e le toi me mowina lo taimi e fia ngai matata le a o tātou la tangata o le atu tātou tele tu fawina to ina lea tātou tele tu fawina iyo le ngai sia ina ngai le sia kungu o vale le kungu ngai no fola le pale mie fai lona tofi malona tiute na tele to e mana ia ele no fono foi la mtato ia sono ia na le fa pe ua le ai o le mamoli mai lo faanga Ricky man fatua mo oi le mai nei le o te wala ua tu te tala me la matala faitua ia le lana tu la ia ti ai la tato le tano umilanga le mate lunga po kalami mai ia mamoli te lo faanga ia tu la epa ia e moni la sa noanga le na sa no mai tu la epa tau mai la ia ile le umare tau faleanga le fa no foma ma fai le tau faleanga fa pea ia o le mea le fe awa la auli bo la tau fai ai le filinga o fono fa vai tai o fono fa vai mo soli mo le afa wa soli fa vai wa tu mo i o fai pul mai le leanga nei tau faleanga o fai ai ia mana tua ele o se tu la fono le fainga malo o le anama tau ale vaenga fai o le wa tu fainga malo so na mai ne foi la tau male la tau pelenga male la kola na ese foi la tau ana vatau na mai mala tau ainga o tau pa se e be sa ole sungale ala le male to se le to mai mau ese taimi to inga tangata le la mo so oi malana tau faleanga ina la le o le fionga le means tau tupi ona le fota o mawaina nei le mafuanga o le tau faleanga le means tau tupi ona o le tūlanga le wo i le tatu forensic auditing ngā tonu lava ia e pei lava la e popole lava pekea ia i le fionga le tau sala ia mupola ana rosa Pe o marca com forensic audit le o koe recount pe. Le fa pe o le na fa manino le fionga le li pandemia. Wa fa maonia ni tūlanga. Fa abi o na fa iai. Le la o fa ia tu le fionga le li pandemia. Ta pena tu sa o loa i limo leo ma fai ni mo langa. Good job. Mato le no talia tu ai lunga o penga ta failangi. Wai loa i le pi o pa o lea sa avea ma palemia. Mantua, le fo sa tatala no ai tu la epa. Wa leva nei limo le fionga te maita i a fia me. Malana ka peneta, le forensic auditing report, a le itai na fai le chokom. Ala meno iai, na fai excuse fa peo wa pisi te pe nanga le chokom. Se unga le chokom, nafta a fai loa mai la ia. Wale mana ia la tau le foi le tūlanga le forensic report ale o atu whainga malo wa ia le tusia ale fionga tu mai sa ven whainga ma palemia ma whapea mai wa mae ana tapenga mai ilo ele ai ni mea pio ele ai tangata molia o le manino masao mali poti ai na o tanga ia whapea e la tau na na mai e whavalea mai wa o onga o lo ia fo ia ta mamai fa su tusi pena tilo ia mai lo ai te lele a fianga ona o le tupe na pasia te tono palemene e ave fa ele forensic or in name sila is it the PDO or BOD I think it's the PDO lengor company ala mele ia le ali foi o le ia le a fianga o le officer so tusi sa mo it has nothing to do male company le na fa ele so ngai nei ole ele tau fa lenga to ina ma fa lenga ina le tamali yanga le fionga tamai tai pa la tamai tai minsta ia e man tu foi
So e tusi le fionga te maita I mean star. So e tusi le fionga le mean star o tupe maua. So e tusi ia le o lo ave ma mean star tinama te maita. To a tele la to o lo iai le to mai. Fa so e tusi te tonu I. A le sa o ma ala langa e va lea e lau te le iloa fai se mea. Yo wa neila. Wa neila. Le la watutu vai lua. Le sa to lau wina e va lea. Yeah. Fai tau molianga. Au lea la le pepelo a muripola le tau tala I tuina. E ni whamaninga o meu pepelo e. E ni whamanianga whawhai atu. It's regardless o lai loa le mea sao. Ai langa e whai mai atau whaleanga ina ia. Mal manato tula epa. Tu lau whawhonga samo. Man manato tula epa na te whawaleanga o fia ina ia. Ia tangata anu o Samoa. Waila Samoa. Ana whaapea e mawhaina toi li liu ia manatu tangata Samoa. Tau te toi maa lord whainga palota. Yes. A o le tali lava la lea. Wa ila tangata Samoa. Wa lea toi tanto nuina oe malau te tainga. Lea la o toi ngungu lo mtua. Lea la o matua le langona le. Ngungu asakaria. A leo te manatua le tala le li o lau tiu ia le sa mistata bai. O lana tala le a o yeise si o yeise video le fesilingia le tangata le forensic audit. A o lana tala. O lea o ia I matou le io e faisi ma whapea mea whatusanga. Mai tele mea o ngaonga o lo iai tutonu o le pati. Ale o lo fasanin ke au koe sui e kule. A titilo e tula epa. Whapea umafole mena tupu I le sa komesina before au apa au mea longo. Ina watula I male hit and run. He honestly brought it out to the people, to the nation. Ua iai le tangata le wa masalo mia o se fai pule. La meno iai. Te ia wa babe whamawai am ese. Whapea whai la mele o tupu ia lau tinu ia. Na mua ona a mai a lava le mea sao, le mea moni. A la mele o iai. Ngungu umasaka dia ono le a. Le wadia e mai ei whaunga nei. Me taua na o ka a aloga ngaka yesori. O le mga kua o Samoa o le kungu e whawirea ngofi tangata. O le minga tonu ana o tala tula epa. O le manatua o sa I lele mai latou. Lai loa le mea moni e whai atua le whainga malo. Ai wa au mai la wa tau whasema tau whaleanga. Ono lea. Ia ilo na manatu wha mawalunga. E ilo na manatu wha sausili. O ia lava e poto tangata umai. Whainga o fia no na wha walea inga tangata Samoa. Ana to e lea tangata Samoa se tu laula whafonga anga Samoa. Tau te mālol whainga palota lena umanei. A lea la watali I Samoa. Wa lava lea pepelo. Lava lea sese. Lava lea tau whaleanga ma tau whalea ia Samoa. O le isi mea sili o na le whale talia le leili whalongo. O le tala le toi ina. A o whalongo longo mai tāpur kalani. Le la whetu sakwa I o fōringa tala. O lau tala na e whai I lau paanga le I Australia. O lau ta talo I le atua. Tuai na o mai whai unga. O le whamsinonga o lau I mare. O lau. O whea se kangaka o kakalo I le akua. Se I vaile mea o iai le ita o tangata. E ngā loela ia te ia. E whaasala ina ia I ana talosanga. I mea pepelo mea valea. Ia tu lou le fionga pa ia le tua. E se le vale tu lima ina le whai unga le. A te mapa ia. E le valea le whai unga le tua e tali ma iana talosanga pepelo. A o le ta atia le mea moni. Le manino. Be careful of what you wish for. Yeah. Wa e wish e whaapea ia whaasala ina le fionga lau le mali e toa. Awa nei te ua sai umai whai lole upo ale mala. Ia shall up and hands back. Nanga fui o le winga na o le mea mawhanu. So se tangata na te whaia le mea o le whetu. E toi uma ia te ia lana whetu. Io e, o le winga na... Te le sime ta ua pe o le ua tatano. Le ala ufeo sofi mai sui o vai maunga lu. Ma I le lile o famuina. Fai meina la apply. O le tala lena avatu le paremia. E to a fa I la to they refused to apply an interview.
ai to avalu ila to ele na fo te to pena e apply pena ya ai fa pena fa tasila application ma lau te yo na ai o le tusa o le mea fa manino mai le fionga le li pale mia na le to alua sui o le HRPP na apalai na le to alua le ta manino mai na to alua o le sui o vai maunga tolu ma le sui o safatalua e to a wha i lato e le i avatua ni a lato application e le i wha i loa mai le na fesili le sta mai ta i tu stala pai na wha i loa swafa a le sau noanga le fionga le li pale mia e le mawhai na whai se longa uma na wha lau i loa uma mea le panel pe i ala songa fua la sos fulua e whai ai ma wha pea mai la ma le to avalu le na avatu le tusi e whaalau i loa atu ai le lato te i le whai o le filfilinga le a le panel. So o whea la, pele no whai loa ai lunga le upenga te whailangi, se pepelo fua. O whea leo whamanino mai le fionga le li pale mia, i le vai vaenga, a toala i ele to a se fulu wha o tau. O le valu, lena te mare to a wha lele a palai was fulu lua, ma le to a lua lena a palai was fulu wha, a mantua na to as fulu wha sui le HRPP. A le lai wha manino ai la. E leo ta ua mai la le vaenga to tolu la le tu to tasi a le vaenga le SUP. E leo wha ama o ti mai le vaenga le na, ai paule me le wailoa. E leo filifilia ia le whaipule o whaleata lua. E leo filifilia manino na whaleata tolu le ai, whaleata tasi le ai. A whaleata tasi le wa. Wala te tasi le wasau i lunga o le social media mwhapea mai o iena apalai. I o le manati e la o iela asau e whasa laula na apalai, wa pepelo le panel sa la tau whai le interview. Ia, ele ngata le to aore to ina na whaiatua le mea whaime, ia, o e whaila ko interview o a ui kai whong. Wa ngeila. A le lala o wheta ngisi pepelo i le tula whono whamasinonga. Ia, be the past or the current government's guest. Ia, baila, pe a whapela whamasinonga la sa o whenga. Ia, awat mila, awatu whapela whamasinonga. O ata i ala le malofona iei. E se ia le ta i ala nei iei. Whetula, le whai meka i ala maukiora. Ita tauna parai. Pe a whapela la tūru, whapela o... Na tōa parai la. Ia ngā, seli, Singa o mea o. Wa tau mawhai atu i ne tatai e loto o le whamasinonga ma Samoa i le mea lo mana o ia. Malona mana o, whamawalunga. E wā lea o matangata nei e o ate muluta i le mea mana o ia. Kusole mga kwarko inga o ia le parmia le atu. Yoi. What do you think? O le mea tonu ana i le ai. Na e sau la wala na pule. Mana o whape pule tutu, mai na iei mea uma. Hei, e leo se pale mia se tau a inga. Wa umalo kai misa tau ta filisau noa ai. A mai umalo au a inga whaafenga nuenga. A watu umalo whanau ta tonu. Ma tau ta filisau noa tupepe o ne tupe ar tau a inga. Wo o mai le taimi wa whai le fifilinga. O tutu mai tai e alolofa moni ma la bea i Samoa. Lea o te no foma o wa ai i le ngungu welo matua. Le fuanga loma tua ke se sia pau ala le mele o te no foma fa peto ina lea. Ta fe le mele ta talo iai. Fe le mele kalu i ko inga le sori. E ka fio la sori. Ya a ti te reitu la epa. Wa ese a foli o toi. Na yele meno komeng yai e se falling on toina ai komeng I mela tangata ia te mo tala papia o la komeni le fai so ai komeni mela tangata tupai e mana tua foi la tala o le falling o le kopio le taitu Tele I matu ka po kala mea sa urunga ngi nefa pe o ka fai ko le ku ko inga se
Oh, well, so be it. You know, pe o lana tala le fai so, o le ai ata taua le tangata. So o le ai ata taua oe mau. E leo whaapea o tau atu, whai ni tala tau whaaleanga pe pelo and all this. No, we're speaking the truth. We're speaking the facty issue ma meo lo tutupu. Ale ala le wingo le tala ua tusa le ua soli e le li pale mia o whaipule. O whaapea wana nofo ma fili te teifono a o whaipulo tangata le. Le whena sa amai le whaitionga na i latou le panel, ta ia pauli moana le sa le na te whau i tuolona swafa le tawanga ia sa le longa ia whapea le fionga ia tangaloa Eddie Wilson. Ma se tasi fo o tamari, which is o tangata tau o loa, tangata hanga waa. La watu tonu latu te fo le sa ilinga. A le fo i wasa, wai fo le sai, oi se wale longa se me sai, ia paula me ia. Fa lo le upu vanga ngela mala, hey, talk to the hand. Ya ba nga lawa to ina sko ingo pelelingi fa mai la, e le kedi of la pale bia nga suwa ia ile am. Se pe o me ka mai ki so. E tau whaaleanga. Very childish. Very childish. A whai wana whai ani ngā luenga la vea i tangata. So, o le tiute nā whaapalemia. Pei ar tūlanga le fionga lau le malietoa. O ai le tau whai soko ma le saunoanga le fionga le li palemia. E matala lo na whai totoa 24/7. Ona la o le a. O ai se Samoa sulu atu. E te le alma to e lau. Where's the confidentiality, le privacy o natangata? Leo ta uele, tamai tai minstau tu per sfuta similiona se lau ono se fulu afe, ma le ono se lau ono su manvaru, tu pero atofa mo meo o ta longa whaafifianga. E awhia umai tonu tangata ta alo ma meo fale ta alo ma mea uma pena. Ia o te lelea pe e ono miliona tu pere sa iai, momo. Au te lele ne whasiringa sfuta similiona. Ia mantua tula e pa, tele yo alo le atu nuu. Ua le manuia i tau mawhainga whale a onga, academic. A o manuia i tā leni la ne, tā longa ese. O le au CC, o le au lakapi, o le au soka, o le au kirikiti, le au volleyball, o le au netball. You know, e te le longa scope o le minstau ta longa. I le tau mawhainga la le tapu e mai ola o tātou whanau. Ne ia la tau maua whamanianga nei. Which is ati tiro whala iai. O le whamanianga wa lewa na ta tau na iai. Ai le i whaia paia inga ia wa umanei. Sauli. Ile challenge ro o meto ina mo tatou uma. Wa bulema mela na lu I la ku se si e batu se me se tasi e fai loailo na pule tutu na ia. Tasi se mela na to ina. Ese fa uta tatu sa. Le lala o batuar tasi a fa fonga mai lungo tatu. Yeah. Alo na pule tutule, whaile tula fongo le LTRA 2008. That's the number one. Yeah. Lau pule tutule na le sa whai. E le o tala whea ngai tula fono wha tope loa le whainga. O no lea, o lo tau ma whai mi milo ese le whainga o whanua whaleanga nuu. Yeah. E se mau mea, ale whakanga whisiri mai whakanga whawalwa, le whisiri a kanga sori. E whai le winga tonu ale lau tala tula epa. Whapea sa I lele ia. Wana o ia la vai poto ma aila na IQ. E le ngalo ni me ia. A o tātou valea. Ke waku ko inga pila kau PCL mo AI. Piu tau. Whai mai lei atau o le A1. Ia, ona o tatai, matula te samta upu ina o. E manatu sa upu to ina. Ia, wai la le suafo le li leo lei atau.
Le fato maua ana nafi. Maua le tau sa mato fa so ai foi la ma Ricky ma siona fatua. Ma le li le asiata. Fa pe sa baba kiu mai asiata ma le ataua ia le ta asia lu. Le la fai atuai ma ai o telefia tau mas. Le ngau le asia nga fai fa kasi mem ka ua. Ya. Le la fatai. Le la wo mai tau ina nei. O le lua ai la vai au palolo mau tui tui. Tulanga na iai. Ia, ngoi lea. Sia whaelo atu le tātou Asia. O le aso se fulu o Februari. E whai e se tuu au whainga whaatasi a members umo le Asia. Ma e fo i le member i nei au kilani. O lo la asa wale tātou Dan Doyle o ia le tūlanga mawalunga i tutonu o le Asia. He's gonna be doing the presentation. O le aso se fulu o Februari i le fitu le fiafi se tau i le se fulu le fiafi. E toe longo ina atu le venue e whai ele wha moe moe lea. Ona toe whai e lola ia o le isi whatasinga i le aso se fulu wha o Februari. Ai e a foi. E MC ia le tina ia Katrina ia whapea foi ia le se tasi foi o au sia le Diamond ia Bart. O la sos full fala le. It's one of the hotels in Emangele. E whai ele whatasinga lea. E toe wala au atu toe whailo atu le mamalo le atu no. O ai nisio i la tau e fia mafutai ia ona whailo atu la ia se taimi mumuli. Ia tulanga le tula e po le tafo fatu e fai o le pisi o le telomia ai lemma fai le pisi o tangata sa ili le vai o le Asia ia o Ricky ia mapua e o mai mamau mai Brisbane ona sa mai la loi Wellington e asi le tua fine ia mei a wa umai la vai no mai mala ua ia wala au mai lola i Wellington e tupa i mana o miela so son le lang fa ya tu le la tanga o kasa o le pusa ki liva mai nei te o le fali le la tong ya se luo mai ia na le la na tau mai lole ana nafi mai Wellington check in le hotel ana no foto ai tu o ma fali check in no le hotel mai sa lo ima tu ta mato e vai ana nafi ma ave la pusa asia ia le asia le wa ini se o to wala au mai fa mo le a pa fa ta mai fa ngo tasi le ai o le tātou Asia e mai atoa le pusa sio le pusa e whaafangu e mai e tonu tō se lau tāla e le whaafangu la popo anei ia ona sa waila ia ma le tātou Jau le nei ia o le tātou Renew 28 mo i lātou uma e ai mea ti ngā le tino ma ngeso e leang ia a leo whailo mai tu le epa le tātou Redox Gold mo i lātou e mau o le mai o le ngungu pe o le a foi arthritis o le tulanga le na fa so tamai le na oka ananafi at Redox Gold o mau le mele every time I order le mafaina le la wa fai lo mala tala to mai lo la Redox Gold o te le te fai lo because I never run out lava ia te miuma ia le na fa pe o ye inisio e to ia na wai lunga o le tātou screen e numero e telefoni fa so tai mai fa ilo mai pe fo no fai atu e ia tātou aso malolo le masina nei o Januari nei o kilani o le Auckland anniversary fa pe fo le Wellington anniversary ai ia manatua ia fo ma le tātou fo o le ela so fa pitoa tātou maoli le fai fo nei le whailo atu le malo le atu e mana o mia sau pusa vai vabe longo mai wa o aso malo lole nei e le whai ngā duenga i la le Korea e ma whaina lato whai e kiliva ia e se ilonga e toia e mai ngā duenga o na a whaila i o kiliva ia na whapena le na kiliva atu lau pusa ia le nā tula epa wa umatu se vaenga ia te uia dai ia ile fasalonga le o le pinko mai Samoan Congregational Christian Church of Washington. Is la to sponsoring is a Monday bingo every other Monday, every first and a third Mondays. Leo mai o le Trinity Chem 381
3801S Reed Road, Kent, Washington. Doors open 4 p.m. Matata alonga i leono towards 4 p.m. o le tau o le pai in towards futala, or you can play. $30 buy in, or you can play. Regular cane pay out $250 or maloya. Regular cane pay out $250. Various specials $300, $500. Or le pool tap canes, tala le warm ups. Or le malua Seattle jackpot. Fast food maleono, or less pays out $1,199. O le pinko le fai e yaso ngafua te tasi i to tonu o le ai Washingtone. Ia o le tuatusi na pe o na whaalau loat, whaamole ia o ina le Trinity Gym. Tolu walu o tasi South Reed Road i le ai Kent i Washingtone. Ia o le whaelo atu na o le pinko mai i o au le vai ata o kalame. Ia. Okay, se mele wa pa uia te atula e pa o le whamanianga. Congratulations i le tātou new general manager o le tātou Samoa Beach Resort. Le fionga ia to o le aava Mark Mint. Le wa whamaniaina o se Samoa momole wala umia lea au sia le tulanga o le le sa Sheraton pona le sa muli fanua Sheraton muli fanua Beach Resort man tu ko langa le wa maua le malo le vaenga le lalo nupi fa ia e avatu fo le famanianga mal faftai yalo Samoa. Congratulations to Daniela Belford, she's 15-year-old. Mali tuangane ya Harlan Belford, he's 20-year-old. Wa mata ina le talonga whapitoa nei o le Olympics i lalo i tawhai lalo i Christchurch, New Zealand. Ia lea wa ausia i nei yalo Samoa. E mai se alo nei o le tano. I le golf. Au ila ua ia o le sa diagnosed autism at the age of 4. Mantua foi la nai tamaiti e maua le tūlanga leo le autism. It's like o mana onga whapitoa e iai lava o la tō a whainga. Iai taimi e le mautonu o le mawhawhau, e le taimi e snap ai, e le taimi e, you know, they get really aggravated. But e whaftai ne yalo le tunu, o le wala ausia nei whamanianga le tālonga o le tāpolo. Ia, mana e nei tangata i sili mai nā i le tō ni sila fia peleti ia o le telefoni lea ma pe tala tuilangi nā te sila naua e sila mai luma le banner ngai luma mai o tupai o le oru a tasi lua i valua tolu ono o tasi mera nā telefoni e whafsota ia nei o tōna o i New Zealand pamanmole. Ia, o le nāwa mai tula epa. Ia, mana tō reu ata mai i le si ui o tā pokalame whaftai tele mo tā penanga o nei a fiafi mo whanua. Ia, manuia tele ia le tō aso le aso pa ia o le atu tai au i le tō fwoi tulangi. Yeah, and also again, whamanatu atu le mamalo le atunu, las tō na il mai aso fōu, o le a amatalia le tātou pokalame le afa le iwa o le tae au, ona o le tātou mālo whaalolania, le fionga le lipa le mia, la auli le mali etoa, o le a maia, i lunga la wha. Pea fo ina fsiri sa o tele o nisi mea, wha manino a tili ia le mamalo le atunu, matou i loa mea o lo tutupu si o tātou atunu, a maise ngā luenga o lo tau mawhaile whainga mālo, whaaneleia mo Samoa. Ia o le tala le nātula epa ia whapea fo ina tō wha atu le mamalu o le atunuu, whawhetai le lango, whawhetai le whaatasi mai. O le sotula epa peno iai o le barbecue le nei. O e ulo tua i o le whaiwhatau, ai o whaalongo metanga te lo leo lo te tala noa. E te whawhapea, oi o tupai le nai.
Ia ole tale foi la le na mai alofa atu le lua po kalame matula e pape a fai se lua po kalame nei le uli. Ia a tau mau mele le foi le po kalame fa fetai le lango fa fetai le fa tasmai. Ia le pape o le li o ti alino le Ricky Smith malon fatua. Ia o ron fatua o le tasi le original member o le tatu po kalame. O le toe o mai a o le foi le me o sing ai ia ia faina le foi langa o le foi tu ia tu la epa ia le fionga le lipa le mia le tau le fon fa vai assassina to le avano le leia la to fa mala mala me le fionga le lipa langa o le fa nga to ina o fa nga o le pare mio samo o lo ia fa nga se ina tupe le tu ilunga la o la me si di le wai mai tu la epa o fa fonga a mai mo mai la le to ino sai le tu la epa alu e mai au evidence nga sa le fa ali mai lunga o lai mau ta mau po o ia mai because o lo manino tupe assassina nga lo ia o assassina lo ia to me alo fa mai le lato la na le tupe bloke la fa tupe la assassina lato se so ia to falanga ya so fu sa moa ya manui ali le satayau to filo le filo va si fo ya so fu ya le na Samoa o te manatua tatua mai le fai wina o le tatu por kalame ioe ia a o tu fa fonfonga me fo ua vava o atu ia le si fonga o le tamita ia masota leo so le se sala ia le na se mau ngasu lefto a mata tatu tausanga ai a mata fo ia ile mole me ele ma se sa orita ele malo te loa ka fiva ai ai ni tanga tengo esa tani ka tu foi so ele tala tava ai ne fa ata ai o ta foringa ita foi pa pesol se pi o mai fa pe foringa sa tani e wale se so ka ko vai sa tani ai se ilonga te sila oe lava ia ile fa ata ilo temi to ata ma i maru temi ta o lono winga tatu va ai sa o ia sa tani maria la satayau ia le satayau ia mania foi ia ilato nei matu o le tapena tu le latu sapati tayau ia le kalesia sfitu mania tapena tu ni foi le kalesia sfitu na Samoa ni sila Australia o lo tu sapati nei ia tatu to e felo i tayau le tayau la u por kala muri nei tu sanga na la sorne as for io tayau por kala muri nei masina ni vai aso tatu to e felo foi le aso fua pe au dia manuia a fina ngalo yailu tatu tu te yailu sui fua maso ora mo temile nei manuia tele fa mania le tu te ta io tatu malo te ta io e kali sie fie tu tono Samoa te ta io o tu malo manu ma ainga e ngata i Samoa na lua tu le manua malo tu tasi maso se Samoa o ta ape tu e fio nei la rolangi tu fa sui fua tu tu ona masani tu ila epa fa tai li o sua sui fua ma ia manuia